direction near the Santa Maria last stop. Santa Maria last stop one gas filling station no echi behind gas high tension bi wo honum ene wo high tension ase se bia wo pese umbra na woni ye besomo a ana wo besra yanya obedu on efuna uri efia na asa wo yira kwan na wo de frɛ me personal number way 0546 83 41 64 0546 83 41 64 89.7 Will Max FM, what do you Kita say? Hey, I did one part. Reverend, yet I was Reverend Afo Yankopon. In shop, papa, pass it. I bring na much sorry, and I am easy. Crown game no abana only abe Danyame and say anyone church, anyone encouragement in dance so you're singing coupon in shop. Because you are then I catch it. Reverend, ya dina. Nyame in shira papa, and yes, I'm kids or one was about how much is so much as well. I cry, remember not to her. Reverend, I'm used to Bonsom, wanini pa, nasa dipa wofio ye, yamo embera ye, ebe ya ifuyana, amae ya umano. Asampayetia. Na asempa tia na banyansafo nso yebu ne beidie supreme na yesan amwa kwa ababiem ade abaye max morning dew no eso ya woman amani ya mama na enyi baby akọ wacha ta ya wareni bonsom wanini pa asade pa ofio ye ya mo embera ye. Se afena wudi wa fidie na to ha se ya ya bebu a ye de ka na wotwe ne ho ya hyase enra ene Tuesday wotena Wednesday ko ye nim kakakra ye de ka na wotwe ne ho na ya brabo a ye bo puntu a pese ye ba ya brabo mu yen ni ye man nyina no ye se obi enim obrempon ahyase akoso ya ene de ya bebu de mu emu oden emu ya kama Ate muda honso obi ni mo brempon ahyase so ni mo brempon ahyase nkwampa sometimes me ehwe akora bia na se pani bia to brade e be ka ko bi say so no woni years to come bia 2 3 4 years ube hu ni pari bia say eh I say 4 years asuma si me hu ni so la taban hu nje be won say empani fo asem bia mo kan ye bia eye no kro wo hye onipa na hyase na wo de jage no wa abrabo mu a daachi bia no be yemfomso ye hwe ye celebrities yi dodo no a wo hwe obi nkola brem na hwe ni picture ye koyi ne nkola brem picture the to Facebook and social media now share now share now things ampa MP enra me hu de na nsen ya wale ye da itafu ni pe Vincent na ya Vincent me hu ne de am no kwasem nyame aye bi na me aye bi papa eni ntia de bia ye ka se enhwe wo bi mpremprenti bia no emfa enjage no na memu obi anso abonfia dabi be sansa abrabo yi nipa hye bre wo hoyi enwunimu maso na waka se we be ye se daache ana we be ye se daache obi ni mo brempon ahyase e sansa ye nyina obi a hye bre ekita ne nsem nyame ya adom na udie epie ntem ema wa emu obi abonfia se da seboa obi di abane sa enso na obi die beba wo china ene nti abusuafo eneyi na ato live so amere ye ninka so sa enso na amere so no ye di na dane nti ene na wo bu hu abonfia ena no pay eba ye de ba na mpani nkasa ye de brew no ene se wo bi nim obrempon ahyase ene nti wo hu obi a ebu esese wo de manu no fama no akoso ya na ye kan ma ya nso ye hu obi wo ho nso onye ne hu ni
Wanye ne woni. But so wutimi ji wo ho di na wonim sa de a wo ye no se enye bone nko obi kan se enye criminal nko dia. There's a criminology. Enya criminology nko dia. Jidi se beye ye dia ma business also mami nye bia se metifie na me de me ti me ye. Ya me business. What you say? For resources shame. Ne nyankopon ntimi nhwe wo se wabra. Dabi. Enti eno so wo ho ji wo ho di. Jehudi no obi nim obrempon ahyase. Enti ne de dum ye tiefo ne yahwefo anopa yi no enie. Welcome to Tuesday morning. For real time na che se enunsia abapa ho sima aduro no ba komedie sa na eche minimu ada se wo de no so sa na te de a na che se ebra so se ye de news paper headlines no ebe somo anope ya gosuya wo ho de a che se ye twen se ka English madam brofu be ko am se bibia locking wo the gate ye chi ye twen se ka brofu na me de ya na mani je ho ye twense ka brofu ja papers no so mpo de o de ama ye kama es wo kan brofu na na ye nya asem keto aba ye ndey ze na ye wo joy news wo ha ye san so wo de city newsroom enso wo ha se ya joy news kro no a na Ghana web ne na sefo ye bekọ amano ne so abibrem aman so Africa news so wo ha no man ne nyina no ye bebo ni enchiremu tofa ye dia ma atiefo ni ahwefo ene ma menhya se yi ye mfiri general news no we ayo joy news no na wode ba Ghana mampanin John Dramani Mahama na neyi ya Middle East ntokwa ekoso no wode nano atomu se ye se wa ye bi atwaso ye nka se wa ye bi ye Israel ene Iran na afe nsoso no US montokwa na amoku no mwakwa sesi ade ekwa bese etu nkotwere de etwere momomodia na momma asomdue emra bia wode na anu atuma wo kire se wo sere aman miensa we se wonom enjai entokwa no na asomdue entina sa pepepe no kwasem sene untimi ntira ma bi nkasa asomdue me dem mfa me ho da se bo ebe aba yes wo kwato se abo asi uni aso ankasa sore ne so sore ye so no ofuru so de beba so anu de ne ma nya nke abrante ebe fa wo no mu abrante kumi nke we de wo fa wo no mu moda mode na modu kumi ye chia wa no pe ba bi obi a ye chia ne na no pe mi na okay to aso anyway yes second one na Mahama ba ku bi mu ha na ja sa me mo na opese me konso a ye nyina ye nim se we de anim asem a eno anadwo eno free be se no nine ebe na nim a Ghana front asem na ka helicopter asem kwa ke be se be ti biem because ye nyate helicopter pe na e ma yen flashback ni emotions pa ni ye pese ye be ti biem na se okopiem e wo tema ene ne mpotem ho no ma te se plane free soro fomu dwasa ego dwasa nso a susuku ba bia suku wo pa ena etimi ekoto ya me no ka se nipa mienu etimi ato na no e wonsie do eno mu na ababeto dwasa sa nipa mienu na sabio wo mu kra yen ya wo ni asasi su biem no wo no mo body no akopie mu e wo police morgue boa se de be ya hwehwemu kase betimi akoso autopsy no so me sure say be even though yenyina nim say edu ne si but nyipa nyawu a ene hwehwemu de ontimi ye pa ehu adekodi a enam so
ema wonum so wuo etimi ebaaye ye hyega na fo ne mu a ehu abeto mo so wotema ne importem se wotete mo wre na ade ne de aba ne de na aba unum so ware ye nje Frank ware ye nje Frank ware exactly 4 months ne nra exactly 4 months you say boy no okokora oh bra Frank me da kwa dem friend Mr Frank me say exactly 4 months ne nra ofri US by I think last week ya no ene kwa sa Dr. Wiafe beba ha Dr. Wiafe nim ne pa helicopter nso de pe US pa oh okay Samuel di onu so ne na yire asem ben kure ni obi ni nua me yae mo asem na areho me se no amaboto sa ayo ya nto aso e we nso so eye Ghana mampani owura John Dramani Mahama ena ne wo kasa wonam eye Bible adwuma yekuo no ena ne wo fa won so a wo kasa wo kire se eye won recruitment se ye ka recruitment a ye fa enipa aba eye Bible ekuo ni mu no se eye asra adom no mu se eye posi ekuo ni mu ani ade no wo kire se enipa a wonum efa wo mu no ho abehia se wonum ebetre wo mo ahye mu yemfa nipa dodo enti no wode wasem wei ato eye Bible ko nani ma wo kire se enipa no yemfa sese mpema duanan 40,000 ai yemfa 40,000 se ne mo bo person be fa 2,000 a sese yesi 40,000 ti mufa muti film fa balance aka enka ho na me boa eno ano no muti film na balance aka mufa enka ho na nipa ho he ha no sa pepe unemployment rate na do so do sem kure ni akosia enti sese nipa 40,000 ena Ghana mampani John Dramani Mahama e de atodwa se wonom emfa wo mo enurisa ewo eye aposi anase Bible adwuma yekuo ni ma Joy News nso so ebo ho amane e de kire ne no ye story bi wa hanuma na kopekifo kire se fango bo no anya because of Middle East insensemi enumo ena Ghana Private Road Transport Union GPRTU for ede abeto dwa se omanfo we die monka makoma ntomo yam enya de ntomo bi abeba sesei enti moda monna pa ya enya asam ketwa wom de hye Ghana fo nkuran se ebia na wo ye ka se ade ne kwosoro ntokwa ne ade di nti no oyem hyehew ema woyem hyehew enya de o se de kan assure ne je se brofo o use ne je se omo wo gidie pa se nya dia entomo bia betimi aba enti weni aba beto dwa GPRT for Ghana for ene enso ya kenkan bi a kire mu ede ama yahwefo ne atifo ene ama mimbonwura mu ewo adwadie ho ensem esuom Middle East ntokwa yi a chese ebi ahwe Ghana for se yenka yakoma ntu yeyam na lorry fare na sa sentuabo enkosoro no na chese Bank of Ghana so ahwe ye se ye inflation e bekosoro ni nyina ene se eye governor Emma Bank of Ghana and Dr. Johnson Esiama my boy Esiama maka Esiama we de unyanka ogosia Esiama no unyanka be ba so oh part baby obi ya shade na do pay unya bo Esiama nka o Esiama adianchi ya chia remember my part na do pay the Bank of Ghana wow one say ya mpomponso no ana ya inflation no ya ade a betumi akosuru ye papa ne titiriu ba ne si ya na mpempiri ana eka yensika no ene ya dwadie ho ade na ebeka no iti Ghana fo nyina momodin a yenhye ne nso se enam ya Middle East ntokwa ne menteme ho ase a ekoso ho no ebetumi aka oman Ghana ya inflation na obo ho dawuru e de kire Ghana fo yenko amahodro mu ensemwe na ababeto odwa se na anu ada ayabato ekoso Congo Brazzaville ana mampani na koso ya aduawatwe mienu o ina watena konwa so ye friend no Dennis na we de sosu ana ai sosu wow Dennis sosu yes Ghana ni o ai Dennis Sasu Ngoso ai wako more than 4 terms ai 4 decades no na just 40 more than 40 years o we come back at term na more than 40 years Mugabe tiase or tenase say more than 40 years see onu mukro no so de
enya fango dia ese fango aye ma okro no so hono ma enye asem ketwa na voting ne koso ne ese manfo ahead ankoto aba no wo ya say ja one party system dey abre and one so mo be one koto mo si turn out no na eye low pa ya enye asem ketwa no kwasem and so papa no so we no we ni no obesan atnaso obesan atnaso bi na we ba ni say ya na mbisasa ya na amampanimfo na ya na omonyinyini bebresa na ya no mutimi nya concentration no etimi bu man ni yie die agosia so omunyinsa so mo wo nkrofo a mo wo mo ho a na say na ba say bebu afaso as a face of something, you are just the face, but adwuma ne de nkrofo na eye eno so na de mu faso ne beba do ku no ho be say ba nu nkoma na buzi aban because me hu ni say ya na omunyini dodo a ye ni age limit bia udura e wo say ye timi yu fira ko bia no so just say ye shada set dia for now die because ya na bebre omunyini at least nka unya 70 na nka wakwa ho ji ye bra no Buhari nyanu nyame nkwa nko ti ahwe agoso ya obeti ahwe nyame na nkwa pomedi no oda ya na ya hawo kana anya African politicians ne na tori bia ya na omo ankasa out of their own interest enka anya 70 na wa retire because adwuma bia 60 ukwa retirement nka wo 10 years pa ne ya fanka ho nti unya 70 na nka wa retire nanka we no yen set no ejile meeting obati ahwe nyame nkwa ne ya so no obati ahwe poli ya srafo edi na chi na enya asem ketwa papa yi kwa ni ti him say ya mo ba ne hu pene ba bi ntra onu so akwasha agbada yi bi ye ntwas abusia for me the way at South Africa Kenya ya abna we Kenya ana ne ya dey to Russia for any we say abri Kenya ana enei ati for fa cha abna wati ana ne wonum e dey to Russia for empanimfo eninte ehwie be yesere mo ye nipa ne ye wudodo entiri muntimi emmefa eye yasrafo enkoka mo ho ema mo nkokom ntokwa a ebewie akire no na chese nipa no wonum kwa wo mo emba sa na ano ayi dofopa CEO onu nso so akwagyia ne nkwanhia wuo ewa Israel o aden anse we no missile no moto ye no akwaka papa yi ama ene oye sojani as ewie akire ye de ni funu ena ebe o my Ghana mu se wo hu nti Kenyafo de omano atum se da bi ye mamu mesisa yasrafo enko bi oboko omuma ye de yefunu ena eba wo be se ye ji yefunu eni nti no Russia fo emomodia na mo hwa mo ye nipa o say akofia the thing is onipa no ba juicy you know they be offer na ebe ba no offer no ye very juicy e bia me no ka say obu akra 50,000 Ghana cedi na ni ko ya mo ati no so ka say bia me ma 100,000 would check plans ni budget ya wa ya to e na won say most of times na nkasa no ye wa amama bi ho no ma omo ni amama ahodo no ano e wonti ase apam mu omo ba lecture no egusu a ekoso nti so we hia mo a we kwa amai we so ana amai we hia mo kwa amai we so nti amai omo bo no aya na ba ku hia mo a ba Kenyafo se nya dia omo bojo so omo bonyu so nti se Russia nyai se wono me besesa wo mu nipa ekwa wo kwa wono emba no nti asemwe na ode ato eye Russia fo anima wo che se da bi ayeye yesi ye wo krokoto ye ngase wo krokosene nti yesere mu a anopai de ensemu a ye de efiri eye da obo nkrata hodo no amu ebresum mo ewo Max FM so no ni nyina asi anopai na asi a akosua interest wo mu ene voter turnout ya na make ho asem ene mpanifo a wo akwa na wo de tu mu se wo no manyinyi a o did this year say ye me wo mo ye nsan wo no mpa ba bi ntra me ma dream che the 70 years dear sister enka body ni adwini ni nyina nyini abre ago ayem what yase nti nka no na eba sa na nka watena nchen na wo wa ye ko special advisor no kwasem what yase bibia na ja ya ba ho akora
ne ya ba wo ho no mo na wo nkodi ade ne business ya wo kan be bra panyini nkana no what ya ma hu but ma head ade babu bedi aguso gina gbada ayi ne ye omudi bi eye omudi bi shemu no eye odi guso eye ni mara nyame nko aka ono mutade ya nyame nko aka Buhari atiawe obati ahwe papa ina maniti wusu say ya tim say omo stress no ade ade nko almost stress no dodo nti omo nhwe se framework bi wo hono ma omo nhwe ase implement na abibre ma mine yirekete unya 70 years I was wontina se na e bia starting point no ana say ya starting point nti wo ba be dia wo the roughly 50 50 just say dia dey come to 70 na what ya say nyame ya wadom no wadwuma so ani say 20 ni nyina wo betwa because ya na hadwen dodo ya na hadwen pa ana ya na se bia ya dufudie na ye bi mu nso eno de mentimi enhyeda nye but who say ade no na make us say nipa no wanyin se de enkrofo na bebu o man na man oni sa zeal na odi be kwa ha se umani tutu akwan bebre nso a obewu atoso akura bewu atoso oh adni izo it was Africans pomodiana say we say democracy by the people for the people to the people enti no momodiana and 50 years to 70 years unya 70 years a untimi nkogina baabi anayi ene ne so unya 69 kura na pese o san piri bi mu a yemfa mam yempa foforo no mra yempa foforo no mra because ya na enya mpanifo ti a we de nya Ghana nko a bibire mama nyina na yenhwe say betimi panifo no ya yudodo betimi de sanso aye adwuma because we dia anu odem papa say omontina fie ne emagi adwene opani e wose otena fie no otufo na ebe wi agye fe no okopri nkonya kokoni wani ade ebe ha adwen abusia yeah adwene esa say asem no holy na asem idie asaya wie nya say adwene asena se Welcome to Tuesday morning. Max FM 89.7.
Ebusiama 89.7 FM Max Morning Dew no asugusu awutie no. Was say what dream and I was say asay. Just an air can high and yesu I cousin penny 400 say was say I dream you so one money but and say it. No question. I didn't cause I would do baby. I body need do baby. What do you need? I am it. I will have timber. Oh, Ebusiama 89.7 FM. Unsa mass morning dew no. Yeti channel kakranka say baby a yedru nyame ya dom amiensa aka owura SK menu transport consultant. Na dwumadi a wodi nso ene bebrebe road transport road safety ambassador. Chese me se mekeka ade ebeche yen. Na ono angasa aba homa yisu de ebema na se. Ebeda na se na ama na kwa aba se eja wo ba bedum ya no pani ni church na yesi ehwe aggressive driving. Aye, the driver drive ya any dika pa baby son say dear bad dear danger be wo mu ana na se ba ne san so a den na wo say nipa wo kaka na se wa wo nam kwan ho no wo say wusua na ankwankwa ha wonti yewura SK menu wo so a yeda wasem wache mu akwa ba e de ba mass 89.7 FM mass morning dew we auto tip. Chia for ni on a funti tasina. Now, who am podi any? Yami dumu by bonnet, be as for. Be as so swampa. Now, an opady, I say a ship aggressive driving. We was say a dear bad dear, now we're glad and coming from home. Yo, let's actually, I am a chief when you know, so I feel for you now, covered you. Driving no ankasa no bruni efre sa adjective no efre bi aggressive and efre bi defensive nanka driving party anka obi o ye professional driver bi ade anka so no no esua bruni si inculcate defensive minded eye ni bi bia and no boa ball safety no wo ono ankasa ne nkwa ho ban one a person ya for or tinika num any one sebi or non form any bibia japade nyina ho by defensive driving say o incorporate padia and nediba na ye money nuanom ni a driver phone be brain so if he say just a ball who say a mobile ball no you see the best of offensive is to attack. Nti omo de I say obi obobol no de bia na nya brese o attacking the opponent say be ya wonya kwan ema ne ho eno na beboa na ma otimi the opposite wonya no achieve the bad driving mu dia enya sa na tie say o di aggressive air attacking and I say o di aggressive air driving de bia ade kwanhia ne oyi ne na eba ye mu bebre no fi say no say we nim kaka and I say on de ne kukudu enya sa na de yeka akokodu edika ka no enkyere se ade na wo ye no ebetimi de oyi na aba ebetimi de kwanhia aba nanso ono fi se ase abodru fu bi a owonti na ode ye aggressively the bia either so kwa ono no bekọ akokam ana obekọ akoka obi ama na akofa how oyi ni ama de akwan ni dwumadi a wodi wo sabre no bo se na abetopi na atosimi ontimi nye. Nti driving mu de aggressive de yemfan kaka yemfan nye bibia the best thing I will driving mu say one kasa private say commercial say hwan is to defensive driving no say I didn't nipa bi obi say be okay obi ni I drive aggressively say we dey we have to wa woni di I will driving mu nti obe defense ni say so no you are praying ebi kra nyi ono ne ko but o pese chinchira o pese program wo de gina si maka kra bi mane nko na ma wo so be kwa ekofo ye na bi aba we si me mpre me ne ko medical fine if you want kra na ka na say ye be kwa ko fa police aba e be call fresh license office e be call ha ni na da no utumadi a wo be so di no da no a destructive when ya dia obetimi aye nti aggressive driving di enya dia na so ha no eno no mo de adwuma kese wo de utika mu pa ba bia wo hwese obi ewura ba
say ofa no ofa nka ka yenu no enkitwe enne the first motor riders here be the pianse so wura bia office wonimka ana so ni kokodru enti be bikura kwa trade da wa no owura hono mo whereby any sign and kai say ye no enti wuze na no ni mra bi wo hono mo yes it's better to be late than to be called late so so oh uche wo smaka kra bi mu a ebeboa ma ye mfa saa adjective say owufo no emeka wodi ho nti aggressive driving there say when your driver ni no one you adwe say obegie free wa brabom ni wa dwumade mu dia san say ya bra say wodi ko no kwa de yeyina ebeko na mo fa kwan paso say enko fa say wodi sa howler for bibi e fe ni takashi say ade na enye kura na obe force no ye ayi first yen nuanum kwafo say asase abayanti jai nti ba bia say so owura kura no owura nti ye atwene say you be professional driver there aggressive driving there enya dia eboa ewo dwumadi bia kwan bia so emwa obia akire no na wieye no de woyini ene mi hu yanka na beba na so na ka akiri na ka achi yewura manu ye hwo obi beka se bibia nkoka papa anye kirede wono wonam ne ba bi na wankwa nkoka na se ma ne meye sa aggressive ya nye na dwe so oba betwa ho obi wo ha wonni nam kwan so a o twa ho keke nam se o made a offense wonni ne nam ho no ma bia wo ma ne lemu che se ano de ye ne de ye na hoho a se o twa ho keke akọ edi sa no nipa kure basa ono so onye de me no ya adwene nti na ye kan say so emramu ene ka ye wo hihye bi wo ka kamu defensive driver no say obi no ye ayi a ukotena sie enu ma sebi graduation sebi o mampanyi kra na e ba fa na say wo nyansa asoche obi a wo nim de no asoche obi a nti wo fa ho sa na emfa ho de nipa ne be ye say eye odi oba so aggressively say wo ye den wo be tolerate nti na no na make say ukofoka na ye free bi say obehye coat coat no e che say ube concentrate on the way no ube observe the way no oh na say what tolerate on sa adjective no na sa aba ha no the tolerance no and the beboa ama the obi bow so aggressively ube tolerate na kofa oye ni ma ube kaya ye school no so obi be ye obone na uni na wankoka na wo so ko react ya ukra ye punishment ni chair no the braille so no unu say say na ho no mu enti emfa ho no di nipa ne be ye no wo de oye wa ya na wa me kai na Pentecost so bi omoni akwa be o he papa pipra oye ya o say abua o di so na themselves na so na akona ama na ye o say o de also first what she afi Pentecost bi hu se papa na kasa so papa na akọ kasa ana ye omko friend ye be ya abetwi na so ana no so fa ne ho adwene enti o fa no so say abua o twen de ede enti no si abua na o twi na o de kasa sire ana ye ja no ma ne koye je the one fi ya de nipa ne be ye no reaction na obeye no akofa unibi edi aba enti ye muwa say nipa ne be ye o ya ne authority ebeboa ma asubia ba ya kwan so na fe obia anya ne ho na yakwa aba ya di edwumadie so na aye jojo said ya no patutu wa sorry abetina ha wo bua da bia wo masa we e free edwumadie no consultancy na ye no we nka said ko bi na be free na wakọ uwi o kasa ya waje we dan so nyina e de atue ho akyene aporbo e de boa say nua no be fa no be ye adwuma na ama ye kwan so aju na aboa ye ama yakwa aba na aye jojo e de ama ye we de ka ye jawo mu akona unse twempempin no se da na wudi kankan no adapa ya drivers no etwa wonyonko drivers no ubeka se omu nyina makwakosua eye no se obi ye mistake akra bi a ni obeka kire wo no enu kura be huru akoma mo esen se de bi a wa betwa wo ho ko enti dia asema ye ka kire mo a won ka hyen eye so ye ba be wura Easter mo enti e ba ne se dia na je se ye dwuma asore ya nesa de na ye ka kire senkafo eye ye kwotena ka mu ni ade no wo bibi opesa wo ka kire wo na ja ntentem ye hu ya ye de ebefa Baba the can say say na drive for minim baby omukusua free so anyone that says say
abe honhom abe wure na sabi ono obi kura iso obi koyi ni kotre koyi no kuna kunshani ti hon fifiri sabi ne ma amene ne papa kura mo fie no bo se ne ekodi atama ade akbeka no omo amudi nyina ne de di aye omo na minnim ba bi omo kusua na driver ni papa bia o ye defensive driver no ono sa ade ne bi mfiri na nmu ma because baby yes will be a defensive driver is a considerate driver, is a polite driver. It will be a polite no uncle bina no and kasa sabi esemfino and chre ni yonkunipa. Obi a sabi o bunipa na sabi ke npa na yikro no so ebe consider kakra no o mira no en kika sansem no. Nti yan hwe say sa ka say resist bebe en tuyebo na bia kwanhia and I don't know be process kaya be ko konkitikiti en ekun me sinya ka na ekun nipa ni sunni baina o mo sika ne be ko nti ya ka na una we sa wo de wadwene sika ne de ya fidie nti de oba hye no the first say the input no and the output ni beba nti so wo amfonye sa be ko mrikatente abro so wo be odi aggressively ebe nanti ad ko kwa ne so dia bia dia so bi beba nti ya ku ayi be ya mo modern say ye susa esuni ban no ye be ye free ya kwemu ene ye dwumadie mu na ya try say ya be adopt defensively na aboye ama oye ne de bia buebu ne agagutwa no to atwa ama ye na afi ye betimi etimi yes radia be ka isa we de nkwahia na ekofom because the rate afi fi January ni February ni March ka say de yehuhu no say de moye ya koso anye na ya mesrese me pesa kwawes no masre in the National Road Safety Authority. I'm up for buying a moment any about a movie. I'm so much. Like I said, more you will bet me at per time. Yet, because the rate and no idea, if you come to be Drew and Nigeria, who had the rate as a quite a crea, who said, I am with it. Until the paragraph to some crab to say, or be too quite cry, and no crying and so would you. Oh, until you be stadium. Omwa, ni emphasize to say, we never near Juma. Then drive it defensively. Never Buamasa, we unit a consciani, sa is soon as you can. A tour, a chap, and Twitter cry, the brass, na ama ya fire home. Ura SK men one paid ye, yes, see that was a papa, debia ye frewa, just say, minute no empahu, na wa baba chire, na a jack said a beya, ya quanso, Jojo, some subit me a quanim. Ediane betimi aka biom ne ye kan se wo ye Ghana ni na mso me ye Ghana ni de bibi kakra betimi aye aboa ma omanlin kan kwa nanim na no ana wo ye no enti kosoa na di wudwuma se de se na efata no pai ye serew mo consultancy no de ori ama ye free wa ebia no bi pese obeje special one enti fa location ne we no to dwana je se ye nye ne ye nsore so yo Abraham Edward say obi pese oni traffic consult for edin kita ho a we say ya chire na ebetimi a hyeda ba ni aye ama o driver say new driver say old driver eboa e mata bia obenya updated and upgrading skills e wo dwumadi a wudi no two pese who traffic consult for ni omudi dwuma obetimi afre on 024 479 5465 024 479 5465. Okay. To offer ma on by Jules. I never cried a location here, but in here, we have friend number and the other for bit me at Kita home, serving as a bow hole, say the Nina bitment number in the end, you own train number. A BBN obi pese obi a chenka adwumani bi no opa obi abetreni wo no mo e de wo ma fa kwan pa so a bibia fa driving said nyame aya adom papa no akokra no nyame aya adom o general consultant friends road transport mo say bibia fa car ho de say engineering side say driving side say bibia fa car ho bia general friends knowledge nyame de adom mo ombeboa na udwumadi no so atimi akonkan edase papa pa nyame insha ora SK menu so abedom yen na ye auto tape no so atimi akonanim yi pa nyankopon sha yo me that's man nyame sha pa. Welcome to Tuesday morning. Max FM.
Welcome to Tuesday morning. Max FM. 89.7. Mass 89.7 FM Max Morning Dew and wasugusu a wutie no ane kakra say yɛdu yɛ billboard no so a enye asɛm ketewa Kivo hot pepper wɔse mako no ɛhye nso ɛde papa say yɛ restaurant say wo use wo fie wo supergeti jollof na wo yɛ mu na wo noa stew na wo pesa wo yɛ hyeto kyese meka no magyaden Dibia yɛde mako ɛka homa no yɛyie bia no mekamfo Kivo hot pepper ɛde ama wa no pɛ sɛ kɔ supermarket ɛbɛn bia anase antime tobi honum na jabɔkɔ akɔgye wo de na watimi de adi wo dwuma Kivo hot pepper wɔse mako hyew koso yɛ nkwan ayo ene minua me hyase afri ɛyɛ Royal Organic Clinic ya yɛbɔ wo na ne sɛ Organic Hills wonum etrese yade bia wo yare bia no fa bepie hu ewo wonum asueye yade de eba besra wo nanso emma no akwanya emma ne ntina wo nipadua mu emfa wo nkowu eni ti se wo yade ti se arthritis unom pemu etwetwe papa fa bepie mu wo ho wo sabo ne wo brebo eho aba ohaw anase eho atichima fa bepiem ewo ho ya potaka se beka ne kidney and liver issues no sanso na diabetes mojaboso fabra oye bema wagudie mu ewo empaso no abafom oba ye bema wunuro ene ewu gina so seya ene echen kurei sa enso na stroke enwodwoye wo ba ye de enuro beka prostate disorder Mozeeno beka cho se entena se me fa catheter ento ubema mu ye de to ubema na che se o kwa ade no kura ayi nnamu na aden na bibi bedam na bibi bedam ko bese mani mi enu kura na da sei mani ba ko enti entena se me fa catheter ento ubema mu kopie mu ewo stomach ulcer all kinds of ulcer na che se wudidi a che se uwu unidi yensusu a uwu modin akopiem ewo ho wakodi empamu agro ama wanya eye yade a ye fa no wo eye empamu no enhia mu ni bi STD ana STI bo modin akopiem ewo ho wo ye bema wo ye oba maware emfie bebre ni awo emma wonum ekire se ni de yete ne tekura asthma ya wo homi a ensisuo chese emfuturo ekọ mu a na chese oje na awua enesa ko na yentu ase emmam eni kasemu esan wo mu ni se wonum eye full body detoxification na chese ye wo furu wo nipadua no mu cleanse wo mojamu emma kire se wan kasa wo hunamani ene wo wodie eda ho kama yepa chronic disease asoro ben a Mozeeno kaye uyo bia kire se uti se edwa wen enkofo adano na wo de waso uti fa eye wo ye papa niema wei anase yade wei ene yade bebrebe eka ho a mentumi modin na wonom esa nika se mesa wom ni se wonom ema dietary advice sa ensoso na wonom eye physiotherapy chese de kaka ho ne de edoso ye papa wonom ewo Dansuman exhibition bus stop onuma ye ne chicken man restaurant no na edi animuhwe gina mbai na fra wo na ginchiri mu aburu mi di so ewo 0249 36 37 89 0249 36 37 89 and 0246 59 0978 0246 590978 Royal Organic Clinic yabo mrane se Organic Hills no pay die achede nko a ena mazbai si enkanche se wonu mu de che wo cha mana buso kra ebi se mene wo ekase brebre na upie ye showrooms a atiate se wo Ghana hafa na ba bia me kire Medina Zongo Junction uduru ho
anasa obowura tema community 1 die ni mu Junction Mall, West Hills Mall, Sekonkwa shops egu ensia na kyese ya kwadare mu pa. La Paz ye was Star Time building ni mu sanso na Kaswa Takwadi station. Da Kuma Junction odoko main traffic light kyese enu achire kura no. Esan se ye ma discount akese nti ebiebie mu regions ni nyina epoye atoye anafo etifi ene bebia ubo edi wura Takrade a ye wo ho wo Cape Coast yubehu yen brekum ye ho sunwane soaduro Kumasi Tamale ho chese kofo idua Eastern region kofo idua ha yi akora nso no must buy wo ho no na ede na ye di eche wanopai ye sebra na beto ade na ma 30% discount na je se ohamabu pan aduasa ade no se ye 10 cedi a ni ya 30% free so nti wa calculate na to free ba na sika bebrebe na must buy ede ma wo afen so no wo bra na beji LG product bia enya enim se LG product de papa enti uba na se wo beto bia ye bebu modin a atetete so amount na mo se ye TV washing machine refrigerator fridge ya ye de aduan he mu bia anase sound bar na wo pa eno so benya bi wo must buy ya kachi ya enya samketo akora pomodin na ni ye endi kasobomu na friend number si amedi etutu dwen 0544 019552 ana wo de besra yen wa de fontenten fidie no so ho de mfoni no wuni na minie ya kuchie gu ho bebrebe ni wo betwu so ene ye de bebrew nti www.mustbuy.com.gh eho ena ye ne ebetimi edi kasobom wo ho a enya samketo bana beto LG product ni bi nti ne say shop LG shop Max buy na ja onso 30% discount no onsa entimi kabia no pay ene minua ma mefa we ento aso sesei yese Mass TV atiefo ene ahwefo ni nyina ene se atadwe yate de ne ai Mass TV ena egusua eboda wuro kira manfo se he sesei bebia wo bia betumi anya Mass TV ahwede hia ne se obe scan with decoder no ni nyina ne se ya bepiem ewo multi TV eso na multi TV na ya bepiem ewo so ni nyina ne se ye tie Ghana fo sun he obi wo sahwi ya matwa osi menya Mass TV obi wo bekwai osi menya Mass TV obi wo akontomra osi menya Mass TV kire se obi wo bongurugu yoyo na panduri yendi chese ni nyinara wonum kire se wom enya Mass TV ene complaints de yate wo ya sum papa na eno ena empanimfu akeka ne masie ni a wo kire se wonum adwene ahwefo ho enenti wonum atie wo musufre enti se wo di koda ewo fie bo modia na riskane eye wo di koda no ana wo TV no o riskane a Max TV ebeba esanse multi TV na ya bepie so no eye ade se chese ye ko digital mu digital eye Ghana fa na ha babia wo bia ubenya bi ahwe 247 ye gina mu ewo multi TV enenti eye asem de ye papa wo teni anasa wo scan wo TV no na unya Mass TV a programs aye bia ubenya bia hwe se ye novelas ahodo eye entertainment eye sports na afi so programs aka nyina no kids show ubenya bi ahwe enenti bomodin na eneyi se wutie na wunua bi ewo eye western region oburumantem asantemantam na ne multi TV no anasa on risk ane anane Mass TV na tekwa ka kire ne se on risk ane esanse ye wo multi TV so a 247 ye bo adwuma dikadika ye papa ene yenko diagnosis center diamond se we die nompe achi dompe wachi brebo wachi kasai eye wo ya te se wo hu ne wonya wo ho bomode na bra ya so ye ne yemfa machines enyire gira wo so waba pa ne yakopancha wankasa ba Philippine eno akire nso no wo dwonte so ye wo ya ye betime aboa wo sanso na wo kidney ho abasem wan hwe yie ne de wokoto dialysis ne so a wa akora abakwakosa laya bedru so na wangasa no ne be ye wanya ye wawie afenso wo ye obi a wota adwunsodwunso pa betime infection ena edokro wo no wo ye oba wo ye be ma obrane enhwe wo na bibia nso ntimi nkoyie na asem de wo mu ne se ebia no wako hospital am ya tro lab bia ma wo nima de kode wo de fabra ye yankasa ye bekenkan mu kama ni ahwe lab ko a wo ye
na yetimi aboa wo aye lab na ma wo ama wo so ho etimi atofi se wantimi anya hwehwemu anhu ne ha wa ene wo de bene nam a ayi kan ya be ko be de nam mu donchi enso na wo hu ba bia wo yare efiri eba besra yen ewo Legon Okponwuro Junction ye ni Legon Sports Complex se de ye Legon Sports Stadium na edi enhwani mu na beji ayarehwe ene ayare sapapapa 05582948804 05582948804 Diamond Diagnosis Center sebra na ba before ho abrofo ho ye ka ne masiani ene anya asam ketwa ye beboa ama won so ohunam a etutu wo unompa eye wo ya dokora infection adokoro wo no ni nyina so etwo betimi etwa ebusuya asam awani tua se ye wie ye billboard ni say dia na jeze ye bekwa akwaji ye nkra to aba ye ba na street no so aye hyehyehye ene de street ni so be de pa. Get ready. The Ghana national football team returns to the pitch for thrilling international friendly matches you cannot afford to miss. First up, the Black Stars face Austrian national team on 27th of March 2026. Then the excitement continues as Ghana battle European giant Germany national football team on 30th March 2026. And on 2nd June 2026, the Black Stars take on Wales national football team in another exciting showdown. 3 big matches, 3 tough opponents, 1 proud nation. Catch all the action live on Max TV. Max TV, home of sports. Don't miss a moment. Cheer the Black Stars to victory. For sponsorship, call 0208 623010. Oseye Ghana for enije kese abba o favorite TV channel Max TV abba multi TV so nye ohia ni sa obere scan ni udi koda no na odam novelas sports any shows bia eka ho ema ye nhwenja wo scan sesia Max TV sports entertainment and more. Get ready to save big. Better itel A100 smartphone and an itel 32 and a 43-inch TV. Now for free yam phone, Ecofi. What's here? Free yam phone. Also, grab Infinix Hot 50 series and enjoy a massive 150 Ghana cedi discount on each Max purchase. FM. Buying a Techno Spark Slim and you for 99 Ghana cedis keke ekaho. Nenya the latest Techno earbud BD04. Better fridge. Now for 400 Ghana cedis ekaho. Nenya 2000 watts binatone stabilizer. For full effort. Love Ghana. Shop Max Buy. Call 054-401-9552 or visit maxbuy.com.gh. 89.7 Weura Max FM wa jidu okita se Maji tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pebe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se problem there better call Jesus. I'm only big man, no the ball on me. I watch your face, I seen the hope and it dawned on me. Everything could have been lovely, but I'm just another guy. To Tuesday morning. Obsessed to my morals, concerned to my liberty. Options overflow, I'm not gonna lie. Max FM, Max FM, 89.7. If I step on toes, my apologies. Everything could have been lovely, but I'm just another guy, just another guy. If I go, you wouldn't tell me to sacrifice it all. But I'm just another guy, just another guy. If I go, you wouldn't tell me to sacrifice it all. But I'm just another guy, just another money I want. Give me day one, get the crypto, dollar city safer. Call me, let's talk, and I'll go see you later. Lucky champion, then no fit to bring down with them now in the final boss. 1,000 bullets to my body on form. Samurai swings, what a situation. But when the money long, you know fit to take them with a particular. Obsessed to my moral, concerned for my liberty. Options overflow, I'm not gonna lie, there's a change in my energy. Praying I never go down. If I step on toes, my apology.
sacrifice it all. But time's just another guy, just another guy. You wouldn't tell me to sacrifice it all. Time's just another guy, just another guy. You wouldn't tell me to sacrifice it all. Time's just another guy, just another guy. I was here, I must say 89.7 FM Mass Morning. Do you know what Sugusu would tell no pay? And so, oh, how be dear. And I was so modia fatty for keke, now free Yesu. Son of Black Sheriff on the walk and was so problem day. You better call Jesus. I could see ya. You get a so Ghana mountain anymore. And opera and person who said Ghana Driang Bang. Ghana a Driang Bang. And I just say, oh, pepper, I will feel it. You would dare. I just say, you free Ghana as a country anymore. And you seize this thing. Ya brapa ni kwa mijoko to ezibana zizi oyo akan twa oyo funya mentrai aduane bi wo so a wo yafunya mentrai oyo funya mentrai Ghana aduane ben pan when abra Ghana de enuane bia ye kama wo ye wo chese obese indigenous foods a chese o my Ghana udi atim se no kwasem ni ya didi ya foreigners no kora ba na omo testi ba ko mi no ti say yes me mo ba ko bi wo TikTok or coffee woni de wo ye Ghana anuane ankasa o ye Ghana anuane wow na me no enya ba ko enya shake kan wo de say 3 crowd enya ba ko ni nyina so ye nkwan ho aduane nkwan ho aduane makoma me ensa me ka me kyerew ade anya benku a benku ni nkuruma nkwan okay benku ni meku Chiri nyina ye benku muli da bi say yina compliment na do different Erade a compliment ni ye different enti anya benku ni meku a hope mprade ni dos anya benku ni meku a benku ni nkwan ena benku ni nkwan no so kra no won se nkwan ye nkuruma nkwan ye nkuruma nkwan ye nkuruma fo ye kan na ogasa ama na de so yade ne so yade o anu anu no na de enti benku ni nkuruma nkwan ya na benku ni nkuruma stew ana se wa boni twa o manti fufu wow enti ye yi benku ni fufu no free mu a enkoye ma okra wa setere mu na ye se obetu Ghana ha wa hu me pe ba bi kura fa Ghana aduane akoso me pepa ye ofam na bi ho me ya kora no na sister bi tie fie ho no no ye bi ode kokko mehu na wa ye wurade ya nya de ebo no ahaban mu ebo na ahaban mu no wa no ana bi na se bi wo hoyi ene anhwe kora no meda na me hu criminology sa Ebe se jo krimo. We de ayi o. Mozeeno krimo. Moze krimo pa. Me ya kwara area mu ho na me maame wo fridge bi. Wo ha no bi aba. Me de memreke be jem. Me nkasa. Akota fre kakra. Ade be chi kolom. Wana no mmereche no. Hwai. Ade boni ni wura. Asaba be bi amina na ken. Wo ade boni e wo wura da. Mommy, yes, sister Mercy, no, I didn't know what na nyamia. No be fridge wa obo mreka ya bo anu abetun sam na yi. Adwene na kire o se efafa no bo nipadua ne de enya ya ga enye sa. Enti wo so betimi abamu 05515983321. Yes, ye da so wa Ghana mantimu. Ghana aduane be mpa na wani je ho. Wa hu. Ghana aduane be na wani je ho. Ko so so de ye yi banku firi mu a. Eyi fufuo ka ho a eyi fufuo nso firi mu a anya asembeto no Ghana aduane a me pepa ye wo fam nso me hu bia che ene asichire dokon asichire dok ene o tra hefa na unze yetimi koto entawo yo ahasem so on friend fancy dokon wo hu aham friend fancy kenke obi da mu ye mba na kwa be good morning morning, Atamas. Atamas. Mejosu. Atayam kwe. Mr. Kubi baba nyumre. O baba nyumre. O ami chan pani Mr. Koda ni ajma fo bibia. Ni master tie for James ene wo mo ka ho nyina. Obia beti. Na yam kwe aduane be na apepa.
Akaje Mozeeno si mitiani pa. Mozeeno na rete ho de ka kire no. Abacha me kweda na me pepa emutue ene abenkwai. Njudi e mutu na benkwai pa me dia na me pepa wo Ghana hapa yendi. Mutu na benkwai no wenya amani bi no de agum ka kubi da tu. Enya de tekwa. Anokwa. Dia na me pepa kana. Na me ba wo na Ghana no mutu na ye dia. Oh, say wo Ghana emu wo ho. Wo Ghana mo konya odi emutu a. Ana de obenye bia odi emutu na e kama pa. I'm sure say you Ghana mo first say am no agisa wo so ho. Emu abo bebre. Ne die ye first na emu ayi ni dos. Afata nyame nhira wate. Wonso betimi abam na dia woni abedi kaso bomu wudi ni baabi a wo kase fira no pay. Hello. Hello, good morning. Good morning, Ferguson. Ferguson, akosu ya bomodi achi voice na to na. Enya sam ketwa. Akosu ya ni kumi kasa dia ma friend o show no so ah. Voice too much. You Ferguson. Abena Mozeeno, what you saying? Adaruma o na so e. Nyamiado mo bojuma nyami shamo fa akosi agree no dia wa oni say ya see heart back up no o mema nkrofo abebro enya sam ketwa now Mira Ferguson yen show Ghana duan be mpa no woni gye ho aye yi free mu a ahwa obepa ba bi country foforo akwakotena so abena waka ena green no so o ko pesa mama ne ho o si benku any improvement we catch say na opon all ye be na all fiber studio hona me ba ba je ma dia wa hey enya na wo dia enya sam ketwa enya sam ketwa akadi akosu a last no man ya ahe onu ani yo Mr. Ferguson number no dia menstru and say obey package na Mate nyame sure so betimi aba so na ja oni ya ba bedi kasubo mu anopay onu so ne dia banku ni nkuruma sa nyasam ketwa onhwe hawo James na aba no James ye Hello ye dia morning mungo mwana mi ba be se no be se ne brana be se na ade de bia be ka won kobonku yankoi sin anti clockwise na oze Ghana jane be na o yi film a obema man kwa wontemu eduan de wen say yen mu man de nke yempe nti se oyi nanka me mbom pa se da fro obobuta Ghana kwa se hwan no ma we onpe ohi na ope ni fa won ko be bia ope nanka yen mu bi ye ko yi so pa de yen kan da se no ne Ghana eduane a me pepa ye abafransa na odi kotone amanswa ebi kra di beans ekra san ka ho yo James ba man de ye mu yempe nti ma mu ye say ye gba ne ye pa man why yo mate edas why eni ekwai be bia ba wo di ka akọ ye bo ekwa da ho ye si beria ma me na kai ekwa ne abodwa mu ye si beria udi ni ba bia ka se fia no pay Kwame no. Hello. Kwame ni. Good morning. Good morning. If you have a call here. Nyame adom. Nyame. Yeah, nyame ya ba na o. Yeah, Joseph. It's my grandma. It's ya that food and it's oh. And it's my food. Any of our green. Papa. If I go, if I take yes, I take a credit. If I go through authority phone. On set a passia. Or no, I go for petrol, or maybe kind of then. Actually, it is driven near of no. Or no, a bit of a and stand our two. Please, a big yaka. I buy for a bless you. I buy for a ratio.
Said the people Kwame yati ase yankwa yankomo no so eno ye besa aba so pa nti de yankwa yankomo no so me aduana me Ghana aye ufu ni abenkwa ni kan konto. Okay. Me say no abenka konto na se wunya fufuo ni abenkwa wo pe wunya fufuo ni katikonto a wo pe any actually any my prayer any mukwa ya chi ya chi na me ya to everybody yes you ebe ni nyina abekọ yeda ase bra kwa menyame ensha papa yeda ase Already tracing. Already tracing. Honorable. Hello. Honorable. Yes, Mr. Post. Sanne wudi penny ho. Once I want to abafo. I did. Come you back what I said. I know what ne. I know what ne. Resha for the akano papa. I am be share na nyumre. Oh, me share no kwanje o. No the way you know. Okay. Mosquito radio ana mosquito brand say. Mozeeno. Enura sa na obaye. Ofra was a mosquito. Na we sa so wa no na afom. Wo de wo. Na de achi no wasan be su biem. Say mosquito de wa heda. Baby, you sabra. Yeah. Oza me no share auntie and ya am kwante mo. Wa no tie mponi. I see. Nyame ahu. Ye nkwa abra o. Ati. Na wo se Ghana aduama pe na wani je ho ya yifiri mu ahwa ubetimi ni obi anyasem. Mama oni bibi me be bon pese am wa no pe home. Ei. Me de mangan. Enza mankan yimpo. Mangan nya de enya akawo. Because so mankan. Mu awo no. Eni abom. Ami abom no. Oni de we am ye no. Di chimi makoni wi a. Ma twin ka tie no ma twin to si afra. Ma chimi mo ma twin mo ni wo ma chi ko bi no. Apesa mo bi na ma chia ka ho e wo mo no na ho ze ma hwie gu so. Ya ma chapa e bi egu nchen. Ofri hen. Ono ofri hen. Me obi anu ama me ankasa no am no ama de. Sa. Because no onye me wi a me pe no. O pe no. Ene we de ona we de wadava no abi na me medi bi wate. Sa o me nturu o ya to ahoma mta wa udum da. Yo, wana nyame ensha papa. Ono aba ma kai ye wo ayi o ye nkro nkitu ayi mu. Em so obi wo so. Ya ma me mu di momo ne twim. Okay, obi wo so. Hello, did you favorite? Hello, Bacha, I'm Auntie Martha. I'm a Tema. Oh, okay, Auntie Martha. Auntie Martha from Tema. Obi ahu ya Tema de. Bacha obi ahu ye. Ye da Yesu ase. Ye nkwa ye aduane be na yifiri mu a wani nye. Bacha bo de ampesi eni kontomre kobi na emu gusuo. Na sam ketwa. Sa. Ya tse di afunson. Ene we di apem. Sa pimo sa pento. Bi wa afunson. Kama. Ya da se. Mata nyame ensha papa. No so de ne di aba. Wo so nde ne di body ampesi. Asunson kama. No so body no so apantu no so nya de anyiri kama pa na. Ene o kana asunson. Na hwan na ebetu yason. Wanya. Hi. Morning. Good morning. And the hood is a man. Anio, and Ramina emergency flight binti. Ami. Me mediana me pepa akple weni fetrino. Akple ni fetri toto ananya sa. Akple ni fetri toto no. Yeah, kafra. We manfo aka wonu mame o. Ebeye. Nyame ensha papa. Ebusua wo so betimi abamu o. Na mo haja ke no ma na mo man nkrofo mamu no madawro ma mumie bie kwan mu. Mumie bie kwan. Ye, hwanie.
morning. Good morning. Morning. Deborah from Odoko. Hey, Mr. Auntie Delby. Deborah, who here? But I am here. I'm not sure. Hey, bonne. Abena nkwana wa fe ne nyeza. Akosu atia na obeka se wa fi abena. Auntie, of course, that me ba a program no matter science. Why busy? Homa ye busy. My busy. Nene so yanka otukumi kazankra nko obeka kire me. Ono sana me hwehwe ne dede ndi amafa me twem mom na me hu ba me ko ba me hu. Oh. Sorry, what's it? That the sound that could be done on your first time, you're rock. Could be that was it. No, Mrs. I will grab you, son, and be a branch. Oh, I'll be a branch, Mr. Wow, come here, be a branch, and you may see and mass driver, so. You wouldn't make cash on some cash. I would say critical. I would say. I critical. And that be what you and I you know. Again, I see a dream band when you from any year. And then I will hear crash a year. Committee. Come maybe I will be an idiot. When you crash. Auntie Debbie young quay. Neja. Yeah, so Nidia Nako. Me say crash and I know they buy. Crash and I know they buy. No custom. Keep young quay. And I say, more again. Nyame adom keep. After Modena, and ready to the future. Women now, one affair. And yasam ketwa. We bepe bi mi eni. Martin, let's get them. No more for 50. Aye. Yo, and after the I'm back here. Maybe a fufu, who Yes, how they. And then and I say, the quote of Crasia, your Bible, and then yet, who must buy a friend who passed the Bible. Who quasi ya papa emuna ya no ansa na ya hwane ho no. Yes, I never know. Aye. And I'm so left for you have to get like an account. Ah, account there. No what you me ko. Yeah. No what you mo yes. No pa la me se. You could be on a baby will be a papa. Yeah, you are better. And you may ya share no driver so. Yo, Marty. Yes, yeah, that's it. Chia papa. Odon so ne die no no. Amo line there da mu say nya Ghana fo. Amo say. Yay. Mama me anka me dia na mo peke secret ni call team. Kafra. Kawadiane. Awurade Nyankopon. Me ya kwatiri me ni je exo na fan. Fancy. Nyo. Otso. Obedi otso. Yeah, that's it. That be your mission. I don't so ne die no no eto. Mo betimi aba so mo be hajaka no ahomane yesre mo ma kwan wo sa anti da bi nyame nko anko. Ai, wanza ma biu. Enti yesre mo. Eya mo ma kwan na obi foforo so enti me emre mo 055 159 8321 ene yesi still ya Ghana mantim Ghana nya 69 years na yenhwe yaduane a yedie aduane no yesi emu de wan na wani gye ho pa ai de wan pa na kyesa wo feel a yi free mu a enye yie udin ene ba bia o kasa free Gladys mami Auntie Gladys na ho e mpasa ya ho na mo e ami adom oh hey Sister Gladys onza uko ye nyina na nsem wo tito mu a na aba ye wasa ba yo Auntie Gladys nie me do mu nie wanu committee mi de face say ya asemo Auntie Gladys yankwa ya ja ano pede ye tie ba bi no afre ri ade a mi tie nyina no bia nka fufuo wo fufuo na brode no kum na ye tuturu eni aben kwan ya beans kokko bi asemuni wa she aduani de just prepare me ko di amante so aba manum aduani de Auntie Gladys prepare wo de penwa kakra ka ho na nya adwene kakra na fa wo no wo ho
na maka bi abetim dia aka ho ana nansen so mmira bantin ka wonye mmire kakra na onim dia na meso a oye enu okeka nam se na ode ayi enkontomire wotwetwe enkontomire na ode agum na enkwan ne bene na wudi ani fufuo na sister jai yes wadi na hwan na ebedidi hwan ni e wudi oh Bruno minimum so pamon sa minimum da yeah anyway maka Mate. Okay. Mate pa. But I remember what I never could mean. Oh, okay. Also, I crash or could Auntie Debbie, yeah, Auntie Debbie. Okay. But what I'm catching him, Oi, kana wafa. Kumemi yekura pe kwa yafa mo no. Ene kumedia, aje baby obako bia ne pam pam. Mabo. Wo be yire kura pe kwa yafa mo no. Ewrade Nyankopon. Masa 89.7 FM Mass Morning Dew we die. So wunya nyamba mu dia na je ma ahoma na atreke. Mehu so ai kwa me wo san frefre. Kubi be ka se ede na aka mu. Ahoma ne so ayesiru munje ahoma nim na afufrofo ne mra na afufro mbra bi oh hello Miniaba papa yankoi we di abenko amoda debut when they be that debut my most can now you na we mati abenko amo yeah this is mati me wie ya me te wa humem mati okay nyame ensha papa hey abenko amo so ho abenko pa no the beans na when you quit in so moda hello dini di ofrefri Pastor Sam kwamra me ka safu nkin kansu hey eje kwamra when what word you because na nkofo ayira homa no so no wow hey now what the fufu ne abai enkaton kwaya yidin kuma atoto so kusa what did that hey listen no de eno so ye kama o me say bibi di fufu ne kuma nka ho amintimi ni kuma be 14 good top wa kuma be say akinka 14 onya good top wa eno na so di fufu ne kuma kwai oh na we are not for 1 minute kuma yate yate echi ankeke sofo nyina na kumi abena onim de fe ni chingase nkwa na abrantie ken na onim de fe ni chingase nkruma de na de awo no na ye de nkwa ye fe no kube wagu sheshe ebubu Fred nkruma nwanwan ni kasi ansamba o ona abozi anya de de na aka but I am going to DJ so more for smoke. Young can do so more for smoke. More for smoke and I'm here in that. Na kwa smoke na nyum de hini. More sober. Yate. Ai yo. On council honorable. Abusuya nti mume hello pacho hello jira be yi anasa twun kakra nya sade a jisa ko so yi wufri so sesi ade ye aye pa good morning you churches from Ashama Tadeka wow churches boko na munso nyame ye ho ye papa sesi ade mo de kumia kwoto anwumira ma ye wa ho ai anopa ne ya na nsem no do so do akosia na de ayana wo be za wahala ne do so do ya tia na yesa mu nyina mu yeku agensi kumi utia me first person mu yeku utia no menso aduane a me pepa ye kokonte ni rere nkwan kokonte me pepa papa ntia ya mema oscar no aye bia mame abeti yo eno ne ya bena dia na meme dia
Mummy and Nuna, Meshadi and Sanobo. Boy, yeah. Yate. Okay, judges, yate. Wow. Judges in Yami ain't sure papa. Hey, where the Casimaka crabby or not ye betray a course. Na me say, original so. You, I find a distress Tiasimo to send a bash, there be. Honorable me boy. Hello, Barbara, I'm Paul. Back on our bass, and I'm sending one young one. Young quay, you didn't tell them that so. And you are. You know. Yes. Now, me boss, you want to know what I was part or me and Corbeil and Tim so my menu. Hey, and tell me, baby, and you know, me and Corbeil. That's why I'm crazy and they found my choice. And I am with the yes, I'm with him. Send us so we are for your men try. I just do that. So, I'm going to the boss of your own Niagara before morning. Oh, Buffalo, on from bye bye. I caught my money, Mammy, nephew, so. Adio, Mammy, nephew, so. Oh, Abraba Kumiababo. And yes, some cattle, I was so ya, and ye is old. Daniel, we are last caller before Froba, overcall a people's parliament. Yes, Ram, we are time nason. And once a woolly born in search, say a TikTok. And see a Jadaniel, a Jadan. Madam, good morning. Morning. Now, we Younger than also. Boko. I could say, only said Diana, I didn't go to Jatabu. Jatabu, man, Nancy on time for it. You mustn't be. Now I do that. Okay. Mamma, come on, me. Bremwa, Diana Bain. Okay. Maybe I never penny say. If you're afraid, you maba, you are kitty na. Ya wolf of wolf. You know, in Trump, you know, we are that. Chicken. Yea, oh, Chimuni and Aquani and Asantini. Chicken, you know. What taboo? I've got a Nensano. No sense when you're buying new food. Hey, bye bye. And until our canon, I was listening to so that's all because only me over wedding and where mobile wedding last Obiafra Fabium. Last one, where mobile. So what fra or be no business so. Oh, whether who didn't be Ocasafio, last caller. That is a mere last caller. They say me frame, me per se. Mofa kuminkra ne man papa. Nkradia hine. Everyone, a sister and dear no kind. Hey, I don't know, Mamma, you hear me say. A sister and dear Abena Mozeeno. Let's say, Prama, Mona, so more pray. Hey, yo, we shall forward ye, and you will see a day street vibe no ACNSA. Because the idea actually, they are young. Said them for time, your mind might say, I didn't change, so make a canema, I can name a boom. Yes, Rama, Yapamucho. Yes, Papa. People's Parliament, Nadia can be a Modia can be a more from a good People's Parliament. Sona, Bibian Timmy, and Koye, Mass 89.7 FM, Max Morning Dew, no, so Wuti, and said Ja, and Kakanga Krenya, may I don't feel no see as a self time now. A born on Soa Pahosima, Edria 9 Bako, that is 7:41. Kakra, Echo, Yenim, Abena Mozeeno, Kosia Greno, and a DJ Holy. I Obobi manager and then the MT I ran the crowd minimum yes and so you better brofo watching I better brofo. Welcome to Tuesday morning. Only you bad feet my chest.
your back asset. You know they make my chumba rest. Me see my jolly, but no better make congo no. Baby congo so. You dey see him, me no fit kill him for my head. I need to know where you did. Oh yeah, send me all look kiki. Shabali you know the day. Oh, when there's a not the day. I need to know where you did. Send me all look kiki. Shabali you know the day. Oh, when there's a not the day. Come to my da. Oh, excellent, excellent, oh excellent, excellent. You go put me for emergency. Shorty, excellent, excellent, oh excellent, excellent. You go put me for emergency. Girl, I need you. You make a man feel in you. All I want is you. Oh, you tell me what I know fit do. I you. Whatever you want, I go give you. Oh, my baby boo. 247, girl, I'm ready. Body set it. Go to my shit for my baby. Wanna do many things very crazy. Now she telling me say she be Jensen. She rockin' Fendi. Pull up in a Benz. Bum bum they offend me when she bend it. You go put me for it. I need to know what you did. Oh yeah, send me all look kiki. Shabali you know the day. Oh, my nest are not the day. I need to know what you did. Send me all look kiki. Shabali you know the day. Oh, my nest are not the day. Come to my da. Oh, excellent, excellent, oh excellent, excellent. Hello, baby. Because of you, I did sing. Thank you for attention. Max FM. Max FM. 89.7. It's because of you, I did single. Thank you for attention. My phone, the ring go. Calling my phone just to check in on me or this area, my attention. Checking on me 10 times in a day or this area, my attention. Oh, my baby never driving me sense, so focus on you, a blessing. Allow me never scatter my brain, make a focus on life prediction. I'm quite no behave, the best I'm into you. And if you are some to a best, come in need time for love. I don't want nothing but myself to love. I don't want nothing but myself to love. Yeah, yeah. I don't pass. On your number, yeah, no net, yeah. I don't pass. On your number, yeah, no net, yeah. I don't want nothing but myself to love. I don't want nothing but myself to love. Lele, lele. I don't want nothing but. And you never thought that I would be every day. And you never thought that I would be okay. You lie to me. You make me want to breathe. Max FM. Max FM. 89.7. See you no go get again. Boy, you won't get again. Make you no disturb. Because I no go demand you. Oh no, it's too late. It's too late. It's too late. It's too late. You lost a good one. Mother Obia, Obia Shami Ringo. It's too late. It's too late. You lost a good one. Mother Obia, Obia Shami Ringo. With pressure been rising, I dream no better thinking. When you see sexy body, see yeah, me wine this side, this one I make boss, I make this side, sa.
rising, pressure been rising. Yeah, I drink no betting cake. When you see sexy body, sissy, yeah, me wine this Max FM. Max FM. 89.7. I say you don't go get again, boy you won't get again. Make you no disturb me, cause I don't go demand you. Oh no, it's too late, it's too late. Welcome to Tuesday morning. I wake up each day just to miss you over again. Max FM. Max FM. 89.7. Think they go my way. Since you've been gone, I miss you every day. Since you've been gone, into me die one day. Since you've been gone, that's so die. Since you've been gone, swear, Abusiama 89.7 FM Max Morning Dew no asuguswa wutie no. Kempaluta wane Adina Tembi. Adina so the voice in so no krani nyame so voice na so no voice you akoso ya. No what? What ya Adina? Oh besi ya what ya na what? So voice na so no voice you. No kwase. Emuhwam papa. Many them say fresh crown on me jack on screen. And I came paluta to say no to Mr. Rasta. What ya fa? Rasta. Ye support the so obi amama ba so am ya me bo me trumpet. Obi amama ba so am ya me bo me trumpet. Aye Rasta ne sa. Nyasem ketwa. Ya nyasem ketwa busia ye koswa da ya boafo ase. Ane mene wo eka say die wo bo edi ramas by akachi ahe promotion e koso 30% discount on sabetimi aka bi yakachi e wo Ghana hafa na ba bia bo wura ho wo de wura ho enye enkran hanko an obi aka say ne mo de discount ne ma Accra branch fo nko ade bi nya Accra branch fo nko abo modin a na ko Kumase Takoradi Cape Coast Brekum Sunwane Swadro Tamale ho ko foridua chese enkra ha kwara me se me kan adeje wo ebebo me bomodian na bowura na beto bibi ne ye nche wade imagine say wo ba beto fridge ne de stabilizer aka homa wo mpewe na opeden phones ahodro ka mo 40 itel chese LG ni nyina e wo masbai ya na wo bomodian abo e de ewura ho na se die asamda aba ne se Max TV aba multi TV so reskani udi koda no na nya ene papa bebre novelas na opa obenye bi sports na ope shows ahodo bebre egu Max TV so ne ohia ne se udi koda no odi reskani ne foforo na hwede ebesi na wonso wani entime enje royal organic ye kan agade yen ene ye de eheba mark kan ne masie ni na yare wo so ani ate atufo se te ai enye no nko a opese wo ye full body detoxification efia do kru moja mu ne ohonam ni nsu a wo budie mu nyina ye hokuru ni nyina hu e de ama wo ne ba ne se bia prostate disorder stomach ulcer ne eto yem ne eto ba bia ni nyina nso e be hwe ate afiri obi a arthritis wo so ahotutuo wo de agoso ya omo nsu to ano omo hyehye dem anya senkoto ayifo no mkale SS for no hu de bi obi wo hono nsu to pe na ate agunu so ahotutuo fo no me ka me kire wo ene ji so okuru kuntun be ye ne ho ne ho enie bomodian na bo wa atemu ya madam fu bi ono ne de minim so ate aso se wawu those days school primary school ono de ndie ba ji say Sunday ayi block ankasa it is so e de atum so ya fa be wo so sa organic kaba yesre obra na beji ayare sane ayare hwe na me kan na meja den bia ni atron lab bia ma se kona koye wachi Ghana hafa na be biara wunya bi no kwasam se wo ediwura Diamond Diagnosis Center ibetimi ahwe ayel sa lab na mama odi akoba wo doctor eno akire no so bia na wo aposo na ye o ya wo joint na o ya eno so yebetimi aboa wo yie pa na se ba se bia obi a wanya kidney yare ne ade dunson ten eno so yetimi eboa
me no ka se obura ya kache wo Okponwuro Junction Okponwuro Junction aye ni Lagos Sports Complex edi enhwanimu a no kwasem se betimi aboa wo asawo yare enwumaku akese ena so ya sen sika fam na yede mass morning dew ababeso o max 89.7 FM na nyame adom ne dan ho ba ene People's Parliament dwumadi so no ene ye brada nu se brada bia nso ye so apomuden pa mene wo ka say die Dr. Biafia Kenti beba betra se na ye se aduane ye di late ye di late ekoso ya ye se wo di late ade na esie Tadi de zemini nema bebe dokoshe nyasem ketwa dogodo afure na watwe na chese ewurogu sei edion enti na ye behwe anadwo adidie de na esusu aso bone ben pa na timi de bre odasani Dr. Wiafe akent babetra se natural way yeah professor Wiafe Kenti doctor obaba betra se neja ye de ehunso ncheche ama yeti fo wo asembisa bia nso na bia homa nituma eya no aba na woni aba bedi kasubomu ya enye asem keto akra ti we de ye bedan ye ho na ya je aboafo nkrato akoso bibi foforo bia ni ho de na je se ye dan ye ho aje aboafo nkrato aba ye ba pe ni aka bia nso ye de be hye so de ye ba ka ehun se People's Parliament no ye bebie atom ye ba sisia Welcome to Tuesday morning. Max FM. 89.7. Trebian Yansao, Masuadim Pamba Stone Humble, and my Opian Dada. Spiritually untouchable, may bomb empire no now won't come. Intimacy about him, Nasa Wumpa, the Mamma Pemessa. Inti, Jamin, Namin Yamadia, Yawadi and Namin Yamadia, Jamin, Namin Yamadia, the Mamma Pemessa. Jamin, Namin Yamadia, Yawadi and Namin Yamadia, Jamin, Namin Yamadia, the Mamma Pemessa. I am drawn in a grace so bad man can't kill my hope. Obey me to train a God visit in my home. If you are ready, Obey Jammy on a minga, my dear. Baby, great at the soldier. I don't call the game is not over. Hey, the Viera sober, so when you're in my aggressor soldier. Spiritually untouchable, may bomb empire no now won't come. Intimacy about him, Nasa Wumpa, the Mamma Pemessa. Jamin, Namin Yamadia, Yawadi and Namin Yamadia, Jamin, Namin Yamadia, the Mamma Pemessa. Jamin, Namin Yamadia, Yawadi and Namin Yamadia, Jamin, Namin Yamadia, the Mamma Pemessa. Charlie, I know I'm a sinner. Send to me, I've got no redeemer. I dare to be a penny seeker. Do I mean to Namena? But I think, confused, no sit better. Mena Maria, me pessica. The beans are so can't tell me right now. I ride him, my man, was. Charlie, I know I'm a sinner. Send to me, I've got no redeemer. I dare to be a penny seeker. Do I mean to Namena? But I think, so me move, now the papa didn't pump it. Kolebu, they never be any punch. They may hold that time, no one on me. Oh, Jamin, Namin Yamadia, Yawadi and Namin Yamadia, Jamin, Namin Yamadia, the Mamma Pemessa. Jamin, Namin Yamadia, I'm in fashion, what's that? Oh, don't you see, mommy? I'm in fashion, Tuesday morning. I'm in fashion, what's that? Max FM. 89.7. I don't be a one thing I'm into, Dino. Oh, my baby. I don't be a one thing I'm into, Dino. Yeah. I don't be a one thing I'm into, Dino. Drive me crazy. I don't be a one thing I'm into, Dino. Yeah. It's all me mancha. It's all man, yeah. It's me fine, me go all that. It's all you try. Oh, yeah. Oh, don't think that it's me into me, Quanko. Yeah. Don't think that it's me to know me that no. Oh yeah, it's all me mancha. No
Minchole manye, if you me fine, me bole, if you cry, oh yeah, I'll be a one thing I'm into, Dino. Oh my baby, I'll be a one thing I'm into, Dino. Yeah, I'll be a one thing I'm into, Dino. Drive me crazy, I'll be a one thing I'm into, Dino. Max FM 89.7. Extra my side, so near me, oh yeah, I'm shower, extra my side, so near me, oh yeah. Max FM 89.7. I'm sorry, me go me there. Papa, ma come mutu. Me hunti ventine su fiemo. Odo visi sias me. Papa, ma come mutu. Me hunti ventine su fiemo. Odo visi sias me. My darling, my sweetie, oh my darling. Odo ya dance yes it you, my darling. My sweetie, oh my darling, what do you dance here, see you? What do you want from Chiche? What do you want from Chiche? Oh, eh, me duffo by my woman, other damn quiet. Odamin koi, oye wa baba, I'm fantasy. Other one fantasy. I've been all over the world looking for someone I'm not gonna want to meet. Yeah, oh they way. Na menya with ya, mini uwago. One thing is your dad, other pan of it all. My darling. My sweetie, oh my baby, what I dancing is it you? Papa, ma come mutu, the hunti ventine supiamo. Odo visi sias me. Papa, ma come mutu, the hunti ventine supiamo. Odo visi sias me, my darling. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasfe. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Presect to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Before the fame, money, and the fan base, there was Boss.
Boss on beats. You the rap. Hold up, since we talking rap, you make a pull up. Disconnect and connect, don't forget an intellect. My method to them, okay, can I move family book cats laser? You the sing Representing them way I go on from the motherland. Oh, you the rock. And them one just complete it, me style. And me tell them, say me have enough a pie. Versatile. Boss on beats. Then this is your time. Calling on everybody we have them. You call them underground artists, but I call them the up and coming arts. Boss on beats. My name is Nanakusi Bediakum, but you can call me Viper Lino. Join me this and every Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 7 to 10 p.m. on Max 89.7 FM. Let's run the city with no pity as I give you the beats and you deliver the bars. Boss on beats. Bars on beats with Viper Lino. Get ready. The Ghana national football team returns to the pitch for thrilling international friendly matches you cannot afford to miss. First up, the Black Stars face Austrian national team on 27th of March 2026. Then the excitement continues as Ghana battle European giant Germany national football team on 30th March 2026. And on 2nd June 2026, the Black Stars take on Wales national football team in another exciting showdown. 3 big matches, 3 tough opponents, 1 proud nation. Catch all the action live on Max TV. Max TV, home of sports. Don't miss a moment. Cheer the Black Stars to victory. For sponsorship, call 0208 623010. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew consistent Dumienu Beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne say yasisem about non-do consistent Dumienu Beboa. Program no SIN live on Max TV. Ho any Boran Crofama so for the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaum. Afeso so about the kutukubon sem dia enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho Professional Boxing League. Ya de hun semina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. There is the statistics and all the details you want to know about the local football. And afempo agudi ensema ekoso yemaemu. Your segment this is the predictor. Emuhwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what's me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana eni wiase agudi ensem omo eni omo atwetwe komo. Inti Shiame, minima bedwafo, efiti joada, ekosi fiada, ewo Max FM and Max TV. Get ready to save big. Better itel A100 smartphone and an itel 32 and a 43-inch TV. Now for free yam phone, Ecofi. What's here? Free yam phone. Also, grab Infinix Hot 50 series and enjoy a massive 150 Ghana cedi discount on each purchase. Buying a Techno Spark Slim and you for 99 Ghana cedis keke eka home. Then the latest Techno earbud BD04. Better fridge. Now for 400 Ghana cedis eka home. Then 2000 watts Binaton stabilizer. For full love Ghana. Shop Max Buy. Call 054-401-9552 or visit maxbuy.com.gh. Oseye Ghana for any jekese abba o favorite TV channel Max TV abba multi TV so nye ohiani sa obere scan ni udi kwada no na udemu novelas sports any shows bia eka ho ema ye nhwenja wo riskan sesia Max TV sports entertainment and more. 89.7 we'll rock. Max FM what jidu okita say. Hello people, my name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. See, I talk to me, who made it. 89.7 Max FM. Babe, my dear sweetie, I'm paying my same that can be. This one could remain and some if you are for me, chichi. And your my dear mommy, busy.
Me pusa me ya me di ya bio. So you will do ya me no on your Joe boy sa. O chichi no so mo so no dear neighbor. Adia mi hunu anya me ko e ko so mia sum ya me. So you don't try me ya mama ya bio. Anopa obeko so dem no to jum holy mama fabo from ho chiri ya masalachi o unsa nana no bosun fu to e mani mi o wiya obebe fi na wa be ye me satusa anopa obeko so dem no to jum holy mama fabo from ho chiri ya masalachi o unsa nana no bosun fu to e mani mi o wiya obebe fi na wa be ye me satusa. Oh, 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 oh. And you me so shameding. The quarter want to nasi. Dodi me ye dear young quason. You can ye move so. It's a dear and fatty. Baby, I made that a parry. Was your own pay the other one thing. Soon you say, be a me a swording. The bio. So you will move do I am in on your Joe boy, sir. Oh, Gigi, no so no dear neighbor. Adia mi hunu anya mi ko eko so mia sum yami. So you don't try ni ya mama ya pio. Mi mami do rafi rada. Na waka se mi na mi mu again. Mi na kwa chibe mani utufo. Osi tini chinti ya mi nyago try. Oh, I go say I'm home too. Me oze akoko me home eti ananyo ne na ne manager wo fie hey ananyo no manager say onye management e ba no so a na unim say anadwudidie no obi wo ho no ma wafa ato no ho say eye ade a obeye wo ye ne den wo nsesa obi wo ho no mo a won say especially nti won say ye wo nkofebu o mu didi sesen mo ye fro nye kase so obi wo flattomy naturally a saafo ni bi no hey bronya ho we nkra kase me wadamfo bi wo ho no mo one dia ahomache kura de ma no bedi wo bedi bibie bi wasi me ye fro no nim time abo na last ye di nkomo na abo beye mse beye 9:30 10 then am sure ko chukosua anadwo no chibom ai be madam fu bi so ngan bogum o to so si bogum na uni na wono e free 7 ho kwa ye ni do se na 7 abapa ho si 7 years mi ni kosua de a ene 9 de betimi adi ye tu fo na aposa baby saafo no aya na empempi no omohunu ni say oh they are healthy ade na nkasa no unhunu ni se siawo but wunyini no na cholesterol na accumulate na e hase adadi e woni nipadua mokoye ya yedidi ya na yafura pie de ene ade chen ya benya sunsunsanso ena ya na edidie ni kwa o san didi na nadwo ade chen san hye wo so won se ugu so kra na obe se o kiso ana enye ye ne se de bia no ho kire anajudidie de I don't know minim health benefit a ewom de but minim eno kwasem ne se ye se wudidi anadwo a ye se digestion no kwantimi nkoyi enkoyi se yes enkoyi agu once wakoda eno na ade chen na pa twetwu se kra na wo fe no wo pesi kra na wo fe ya na very ayipa ye kasa nkrofo afu ye flat ye mu didi ye hu ebinum so afu ye kase pa won se san didi anadwo ababa wa bi wo TikTok ho mempese me body shame obi ade but wo ye chabi ana onsen so kra hwe na didi mu yi o minim so ye food influencer wo se de ade o chese aduane a wo bedie no ana am si de wafu aye nyo bedie ne be se nipa aduane to sister nyasem ketwa aya na minim ade o munya firi anadwudidie ni mu se once ho abimpo de wa ye late e wa adwuma no wa bedru fie ene e ko be se enya ade ye wo lifestyle wati ase enya wo be se habitual late eater bia na adwuma wo ye ntine mani ma na ne ba se adwuma mu na anu wa pa aduane adie ene yesu wuta didi anadwo nso a e ma wuntimi nna yie enokre
fa so di anka wose wunya wannam no unya asa wada so wonai wada so wonai miss asem we wakai me miss me bi me kodi di anadwo ma anadwo no sister says me yafunu tu se bam me sori kofi ansa na mitumi da yie me mini koto ha na me mini akoto ha me mini koto na di asem ni na da me amese me pene we di age me nsem me ni mo ara se tiefo wo experience bi sa wodi di anadwo ma bibi atimi asida na ye mi ahoma na wo mo wura ma ye mi no mo wura ene mo amantimi ama street no so me o say ye eni di anadwo di wodi di anadwo ma ayere wo so a ama bibi asi anadwo da ntimi na na de no wa ni di so ya senketenkete echewo na wodi di nso a na sen enketenkete no wo kobura na enketenkete be che na wo muro ya enketenkete be da achi o kobura bo tra na enketenkete be che ewrade na ne wa ni di fitan fa kopma nwumre se na dwonso wa ni di na di fitan no patu anwo wo ye ne ya na adwa wo ni akwaso ya pocket no koko no ene na wie no pego baby adie pocket no enti no o pego baby design na nwumre da sika ni pocket ba be de wadidi na adwo na sika baba me da no musuo da fasting kwara yeye enti ni mu ara se wudi di anadwo ansunsuanso bone no betimi afre edi bi aba obu o se odidi anadwo an na fu ayere obu o se odidi anadwo an o ye kese obu o se odidi anadwo ade be chi no na je se ne de ni nyina ye basa enti usu betimi aba mu anaja ye ne wo emfetisi ene utimi da kwa na waso da ye bone ampa anadwo didi utimi didi afo da na waso da ye kwa no mpe bi me ka me kira ade be sa no na ba ka se ofie fo da 055-159-8321. What did dear anadwo didi a den etaisi pa obu o so timi wa ne soso da ye bone me na ma wan emre bi mi ko didi ma me da ye bobi di sika amu me mi fa da pa mi akumi ya da me ada chama na mzira bi so betimi aba wo de bremu na ya aduani ya wo de bremu ne ye nhwe ne anadwo didie etimi edi nipa na sani fam udi ne ba bia ka se fra no pe udi ne ba bia ka se free na da homa na te afiri ma enti se the boy wo be hwe ye wate the boy abomode ye homa na afiri bluetooth ho no mebo a ene ntaje se woli connect ma ye nti mo ada roma mo connect ma ye na on can experience on can connect bluetooth no ho na won san free back ojina so yo udi ni baby akasa free but on frame question free tema bra kwesi na ho ye de but anadwo didi me experience no why wada roma enye easy o say me sheda na da bia meta wo Epsom salt the ono ma fa liver salt ni bia na okay memisa anadwo be me ho chere message na me bo sejina me yemu sejina me hiu ohun ni onye na me adama ye so no mo me se me no 3 me defa mini bottle no ana me ko apenda ko penda me ko washroom ama afekwa ira na me suro ana jididi me fi se me so no kura baba kafra be 15 years ni uni di ana jubie bi mafutu anya se me di ana jubie mo by 4 o'clock me di enu ano no koda mu ha ade am dia me sleeping tablet here banana udi ya na wada anya se me do ma me that is a baby wow yes kwadu ya mo come inside okay mo boy exercise am so mo di bibi mo mo asamuni osibusibu didi neni esanye pa 0551598321 what did dia na dwuma bibia ye wa na dwoda udi good morning akume nyame adu na wonso nyame adu oi kumi wo yin na no pe mo ama ji studio on mo afa no kumi baba nwumre shia no mas drive so ayo aya ni o aya ai
Unim no ho. Ewi amebo mu. Eja ya Bukari. Yam kwai. Eja Bukari. Eja Musa. Yam kwai. Ayo. Mbe serious ami ninya enu se. Yeah, me call baby. Okay. Ana Jani na ko brusu wo honu mu. Na wo kodie. Ana me ko die. Edufudie. Adie fo. Ma shada pasu na ma yi me yema gu ho. Me die ma me di bi kura ti se me botom di. Hey! Akwen tabofo. Na se mu program no me bae. Program no ba me na me yi me we. Ene obedidi. Akomuni nchiremu ampa. Yes, I know. Me yefuna be yekukuri at this time into me. Oh, Ebrade. My year be anye yi. After me Dimitri 2 and me so die. Ya boni bia me so ye no ama me madu me. Next time. What kind of play? In as we dem catch on me so die. Man no be baby. Why are they? Baby I got a friend of pay. Also why are they? When your baby. Hello? Yes. Aboj. Yes, what did you and I do? Maybe I yoda. And I did you know. And your mummy, Munyai, and I did ye. Who did 2 o'clock out the down? Who did Not just all the habitual late eater. We have one, and I will say, dear, and dear. One gets out of cutting fire. Army, anywhere you know, so then I will, we are now. Aboj, Yame, but 2 o'clock. Hey, there be any akraboj, any honestly, sister, ye Casabaye. Twaso. I make us yes, I know. The body not me do it, you know. Ama, my yesterday. More than that. Sugar mommy be farming. Assembly. Ayaya, where you what? Hello. Pumi microphone bia. Hello. Yeah, but so true through a video and who got crabby my wire, Srawada woman. Sambre biem, why, yes, Ramon, would didn't be your casa friend of pay. Good morning, I don't have an where dear. Ada Roma, what did he and I do Emma at Chile or some and watch it with that? Would have fire experience in him. Oh, and the enemy society. But anytime you meet me. Eh? Or no, so come open a home. I would be Benkumi and Sana, and I do better bay. By 11 to 12. Eh, we are not bay. Hey! I did your baby. Hello, Abena Mozeeno. Hello, Ferguson. And for Ferguson, I could see more than his voice. Papa, or buy animal. Come and say, when I said, hello, no crown. A virgin jow. I just Ferguson, where you was a baby. Now, I saw wait here. I saw me that I done in social media number one because yeah, I try to eat on time. It's a Bobby 7, 8 time a commodity. And one day that is a commodity and I'm a sanya me best food. My benku okra soup. Any punching now when I miss it, hey, wait there, that was temptation. That was around 1 or like you said, a Nigel 1. And I'm a circle mistake. Guinness beer on me fridge, well, boy, yeah. Now that Guinness. Missing me for that, I could agree. Me who are is your beer free. Me no, like the food was coming out of my nose. Mr.
magasi be go ni ba o. Uni ni be bi agasa free o. Anka aboje na kasa bi. Mi kasa no. Obi ba so ndia ma. Sorry, ene fatwa so na yen kwantentem jaso. Ai. Mistake. I don't want to make answer. What did he 2 o'clock crowd da? Ghana, how much did Ghana do crown on the door? Do you guys say? What did 2 o'clock now? I didn't tell down. Nada anka bojada uche bia na Joanna. Baby, me jamming media baby ana judidi die no kwasem ni enye. Nti didi wa adwuma mu adawro ma. Why you talk money no? Me mam talk money nyakwa. Kwai. O dia fanse mi yu ho anoko. Was why you talk money? Now you talk money na nkura ne ma me ni dia na ayede. Hey. Asem di chese, why you talk money no nkwa de e be go de ngam kokoda obedi ayare. Yes, obemie na ni adi. Obedi ayare na fata. Ai, obedi ayare. We die ebi was serious experience pa. Yeah, but enyo. Say anaju 10 o'clock obedidi. Hey, onim say abo time say. Onim say abo bere say aduani bia de be ma ni bia. Na rewo say ni say ya na you say enua no so mu odu. Obedidi nso. And the rate aduane digest daytime no. Different from the rate. I didn't so wada. Enti metabolic better yo, udi enche no wanya diabetes. Wodi. Your friend is CDs. CDs. Now who can say free him fa? Oh, that ko buzi aya. Buzi ya for yeti am wate. Mo so mo experience bi am chama ya no pa ya na ye nsua de wo mu. Yo, ye de me like this. Maintain the ntem. Aden. Yeah, na you are a common time de mentem. Me obi am the ntem. Na anything be me didi. No team didi anytime be ansa na wakoda. Anything be ndra say me didi be drop. Hey, anajo. Yeah. Hey, Debbie. Ghana member sent am wuja mai. Enye. Oh, I didn't say any mutire bibi. Enye adidi adidi. Ya Indiana. Ozi ade na ya didi ntam anajo kwada wa pe fruit bi ebi apple bi ana se fene se fruit what ya say watermelon bi kura egg kama na wadi banana bi a wadi pineapple bi a obi kura de beka se tea no so kura no benum na anajo a yemfa sugar enka ho what ya say de tozo mpato kuminkra ne mane mame yede be manu kuminkra ne de yede be manu pa kuminkra ile je crash ba ko pa wonyaye yede be manu omo penanu masem na atie we na nka wa ha no pe ye na nka ja oni mu dia be otie otie wunhia na nwumere 3:30 Yesu Kristo wodi ni be bi o ka se fra no pe. Good morning. Morning, Moses. Nyami adom. Vera, I come from. Auntie Vera. It's in Kache. Wow. You have a call. Nyami adom. Ebiani de would be no anymore. So, my year been could be. Mania this Viano on the north on. Yeah, 9 and over this year. I would have the beans yanajo. Aha, on to me after the other horn on to you. As I look up a bit to Asano and son of me die. I thought I want to see and you may be an Indian yet. No correct. No correct. Sounds a mamma no and your margins of Moses and free whom. Yeah, be. And I'm big a mamma because you were a mayo. And your kind of sounds when I would you. Sister, fear and panic. When you fear and panic, yes, it's at it and ya when. And you know when you na kahu be na my health. And madam Pecasa and I dear cry no crop hospital and I'm with the mother de Bianam Sarana was. And suppose a year so pious one yet in a hospital near Dubeko. I don't dear neighbor banano. Yammy and found to son. It's many Diana Joe. Many Diana Joe experience be bringing for share also betting about so
na akasi maga krabi na ja ye ntwetwa course no so mo ya de papa me wadamfo bi wa hu ono ne de nti opa na dwudidie no oboro etino hey hello ya ni emuta ya ni mataba me edia na akam nya ho mama nkofofo from frem ayaya mitu ni nyanu mu fu se anajo didie no omo susu because ni die nyame si yanka no kre de tu mi no de tu mi die de bon pa ma nyame se entu mi die ni nyanu mu fu se anajo didie no ana musunu mumba no musunu mutumi ma ye mbe ma no so pressure ye diane na se ye ba na jo na se ye so ye ndidi that time no krampo a mumpene akosu asem we die for the first time ayaya me ne wa ya adwen ene okay for the first time ayaya me ne wa ya adwen no koya ma ana me ku ni meduane na ba sa fatwa na adwuma mu ana enye ye Ghana ha wo de aduan kwoto awukunu adwuma mu se anwumre aduane ana hwe ya nyane sa na agosu am sa wo ba Ghana nche wa ya nyane sa o holy ya nyane sa wo batimi ya ne sa mara ye yo ana agosu ya wo de aduane egu basket mu akoma awukunu anya ba na de sa basket atwam lunch box kama na wo de agum kama wo de akoma okunu na aja wakọ ife ne say dining area ho no mo akodi wo ho ana Gladys baso yentie de obekai Auntie Gladys mami ana dwa didi o usi yedi ni pa yedi pa ebi a me try bi no ha me nti kasa me force fie ansa na me tini da nji so fi a untumi ma fi anka me tini da no nti ya enye yo yeda se Auntie Gladys ohu so okan no kura wo ye pani no wo pray ansa no watimi da na wo abrantie say adanya feduan koma ejako ni mo wa adwuma mu na ne se yanya ne sara twitwa wonsam so holy twitwa wonsam wo ya ne se yenye ye ene mo function land boss no mo ko mo fangwa na se anwumre aduane de ontim function land boss se bia wo ba no ubo no anwumre aduane by 5 no we na 5 ne be ma ne maaya me no to my best of my knowledge no obetimi de a lunch box mu o package ne kama na o de akoma no oh I see we dey just of ata penalty mi ba so akoba be chire mu of ata atamas ayo ono penalty mi ba so asem we obeji atom say e no kura na say enye no kure because how can you do this it doesn't we don't do it anywhere it doesn't hold yes sir hold water na obi aba so we di ni be akasa free me pacho asem we di agi Ferguson extreme my Ferguson wa hu any uncle Ferg who tie yan sambra so because CDC me try Ferguson no kwasem na akoso ya kasa se be ya mema no mu ni dia na jontika e bia ye de betoa mu wa adwuma mu be no na wa package ni kama de akoma okun wa package de akoma no o se be obafie o me kasa ma bre aduane we de fasu wo china ade be chi wonni ye se mema ma ba de chi aduane so wonu mu ni woni amedi obedi wa enti akoso hey eni be yire wo fie ho eni asefotwa minimara se bia me ware ya ne ma bi so betete de ya minim na woni ami nkotungu ham no wadi e wo nanimu ana wo de tete no wadi abufu ba de amedi wo wanim na abufu amade abu be kwa adwuma baba na eni ho Usia ma 89.7 FM Mass Morning Dew ena wasugu so wutie no ene de no kwasem se amanfo abehye o experience pa se fa ne se bia wudidie na wo twena wa amade ansa na wadidi obi sukura aduane odi ni se peche anadwo nam obewie ne fo akapu adio ya no ma ya no ye dey
Na me nim se course yi enti mu ntwa so. Ah? Mu ntwa course ne so. I'm a material of Wo de fa wo de to so. Wa no no. O de agra wo bi o ba bi. O no di ade de gudie ba de ko ku. Large boss. O think o na o ko go ye o ko ja job wo yi. Ye verse atama yi no ha na. Ana ba omra fientem. Omra fientem. O den to bi ro ko poka ara ko drop. Yeah, the MTN food money. I know over transfer you with MTN momo money. Yes, great. One second, would you? And son of bed, City's neck as we are now. Hey, yes, I sit in Eka. Say, never. City, everyone, why? Everyone say, son of bed, I was in a bob 4 or 5 1 can near their son on Momo. A bob 4. See how I want to find any. How man away with you? Nada would be. Nipanabano when you have so much maybe a 50 city. Eh, madam. Captain enough to free by Mike and you. What be your home of here besides Baba Siam San Francisco and send you? Ah, now as I'm back, we are disgrace sister would bow. And then I make be a my we are disgrace. Then they make be a my empire. I hope so. I guess what banner was some best so what's some so. Hello. We don't pass much and see the main cash. Amanka. Ebia na si di ne bai. Kafra ende nya wa kafra. Enya wa kafra. Ebia na nyono. Keso du kuminkra ne be ma na ma mete. Ye de be ma no. Ye de be ma. Oh, ye de be ma no, ye de be ma no. Dia ye di enkofo ani abere ye de be ma no. Eh, mo nye o. Udi. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Aja kusi fefi he. Na able kuma NIC. Oh, okay, yankwe. And I do experience. Mom dear, you need that. Who did the Anna now the year? Juma ba kon so on ma bo ti na. Ejuma ben. O se. Ejuma ben. Akoso ya de. Minim he, kumi bese minim he. When you can say na se on unya kakra because the way you different so now ko ye juma no so a ebe ha ji no. And I say yanka ya didie kura de ko ye. Why ya wadwuma nyina. Wo koda no. Wo besan ya didi ma wo ye fon ye kapukapu ana. Wo koda so a wutini ye juma anta no wada. Adwuma abanya kwa ade wo kopeja ayi. NIC for yi. And I will say NLC and NIC. Esini ri ogo peja na de. NIC. No bi asuma. Kanu so ka hu. Na me zenke biane no so bi suma. What? O se na zenke biane so bi suma. Didie mu ha se de me abetimi aye sa wadwuma ni yie. Didie mu ha. Enye by force so men di bebre e mo afunya kapu. Ade be chi na wo yade na honam nyina tutu wo so na ye bone ne nyamane. Abena mama ye mfa wada. Anadwo didi ambanku fufuo ene nkwan noodles ahodo enye carbohydrate no ejina wo mu na afa cholesterol no abuilding. What you say? Anadwo didi wo bedi ya lighter foods. Vegetables unya salad bi kura wakeka wi no kura wo mfa maye nisini ngu so wo mix ayi e first say enwura no wo mix no worry eno kura de be mu ahoden mu ama wo ye wana dwudwuma wo kan oho anadwudi die no kwasem ni enye ebi na akam akumika ebi na akam na wo de be so so na wo be ha se foforo de bi na akam yankwe nti bi akam no si de wonya bian papa bi dua na jo because udua na jo no no ko to aso na se bia me hu de we me kama wonti ase wa cho kasa wai wa da uruma udi anajo a e se wo san di bio because when di ame na wo ko di a conversion do nti se wo di wi a na wo di asima wo kan wo di wada ma che se wo voice kura ye low wo ni nyame ntena what eh Edion
ai mo mo hwe mas TV so de dokoro bi aye bo wo so nya asem ketua I ring the kwa oti dokoro na kwa boy wa ya hwe no obodokoro okay ya hwe no obodokoro okay ne nyina so ye Ghana aduane na bia sa e wo mu se ye aduane ne de ebi ye kama eno pa ebi kura ka se o ma anya bi ani e be ha adwe na so wudi a no wadi ni moderate no kwasem wudi a no wadi ni moderate enkoba se aduane ta ho ponti no eno ane se wudi na wudi afa bedu na dwo na wona wa ye de he cheko na oni so didi so kura bro so omo na dwudwuma no wontimi nye ena no wo ka no adidi muro so no wodidi na wo me bebrebe a se de omu si che se wo de koye adwuma no wontimi fa nya adwuma wo kofi agu yonko ba so kosonanti adenti na wonye ne moderate bibia ntimi enkoyie emfa emma wo omayo mwadwe se omunje adidie no anya ntese na abehuhu nsunsansu wonya wo 50s enu te de diabetes adolso wo bebre especially wo mema ne side no any stroke ahodo no ano we nyina ka ho na ekofa sa na ema we nyina aba wo obi ka se na me kra de menye wo batu be hu se obi wo ho a bi si kosuo bedi na nadwe nye kosua ketewa nye kosua ketewa enti wa build cholesterol no woni mogya mu a body ni nyini na fe system ni ntimi react to sa na ema ni nyina bi ma hello do you need your free aya musa aya ni yenko e dia na akam akaba ku ekire meso futo amir be ma mi anu mun na no te o mbo mo dia so se so mu didi na e sho mu futa no mu ntimi nye hwe o mu pe ataya bi o mu ni ataya bi no mu no na enchi belum ka fo so na mi de mi mu se e bua mi ataya no owo mi kura dia dia no body na papo nice one ataya ni e de ni aka boga wuru ana de dia de nkramofo no mo no omu didi na show mu mu mata no ne je sa ayi enye we ya omu aya ni ataya enu ye da se ataya ya wa happen bi o ya fe na ataya ya eno no most of times de nkramofo no ene etai enompa oso no de onum sana na ama atwe no ye da se ayaya nyankopon insha papa seja ye bieto mu se ya na ja mo ba ba sesem nyankopon insha mo enti akoso se na wo ka no ayade e hadwen sesi ade uhuhu sunsanso na wunya nya 50 60s ekona na ye sign diagnose diabetes afa ne ye betuatua wunuane na won sanso kura na yire a obaya mobose asemuni mena me ka me kire na yen show enkora nso awofo timi ma won didi anadwo na enkora na no mu wi om ho anadwo kokodie unse akora bi ho no ma o ye petre kakra what yes eno unse ye mfa ade akora ade o de be hye no eno de be ni yes ni o de be hye ase no na o de be wie enti obi wo ho no mo a hey me ba ne se kwame ne no me ba ne so wonidi hello would you need your free green o forgetting Abena hello obika ataya ana oja boss no oni dey friend ataya nwa say the world ataya o se ma ne twi o se ataya na ma ne twi o Abena yey madam for be emma mi ataya o to be o madina e dey abrami o ye be ma na onuma o obeji na so fanga se bye bye ana minimu se etwetwe ayo fat o well sima hu ne enti am se mu eno wada fro odi bibia agum wona wodi bibia hehem odi bibia agum se na wakọ party ni ama cocktail an yi akoso ya ubedu maboka enti ukọ party na so mu no sa mo mix ane enya sem getu e wonni yafunu a men ko try ene ne e fa no koto be kuma no koto be kuma pa wow ye ma odi a wompe wow enti no na je sa won so o wasa wo hwe wo yafunu ye kan kwara ne de ne se obi wo ho no mo a de di be hye no enu ana odi be nyini ti obi wo no ma ena me be ye komene no ena me be wo mpa didi afa na adwe be ye 7 na fa didi ansa na wada ne ade akora di ne sesi adwene menche ne nani kura ye de eku enti ya ma me nom no ye momodi ana ye nhwe se komene na wo de ebo 6 a
force no na onidi okodidi odidi wie na ebo 7 na okoda kra na kase kom na obetimi aye tea ama nanom yate ase nti ya de hye kwa aya na ebe so boa betimi aboa na ya se mo ye maame no madwadifo bi ni mo ho a ohu no 7 na aba na fe na obe ofufu tintim no me na me ka me kire na sa ata ma ba ofufu le ta me na me say me ya nkora na maame ye dwadini sa wonsasi aduanim na wada etai si pa wonsasi aduanim na wada ni nso akomodo ohu obe free school aba na o ma afie ti wonsasi aduanim na wada eno na ye lifestyle ya mpefo bebre ka ye se o bi esi kire yade de we mu de wabusua we mu esase fi nkora se di du mo dem kakranka wati ase ti se wo no wo nyini ba no wani boso no wanhu ne ma bi na wansesa no a wani papa ho so na sa family trend no onso so ona mo bi ti ye besre ye maame no mo no ye nhwe enuan mo nketua no mo di achi no ma ye mfa anadwo adidi enhye wo no ye nche wade papa se ne wo de hyase no ne wo de hyase no no ana beto ni tirakwa no kwan papa no nya wa mfiri hu ntinye se wo no wo ye fun ye obi wa se me ye fun ye entimi de tambia metimi adidi unni makola no so allergy se wo so ne aduane obetimi adi wati ase nyamfa force ngu ni so se ne se me kwa me de me ye mo odi me de me made omo ho odi me made omo ho odi ebetimi aha kora no pa ya de beba obi kan oso nu munsu abe wo anu munsu abe wo na emum obi abe wo de na nso sabi kwase abe wo ntem wati ase enti se wa mo ho ban ene ade a ye nyina ye bekọ de na nso bekọ ntem Odini ni ofefri. Good morning. Good morning. Free Achimota Small London. Achimota Small London. Small London for who ya no pay. You pa Achimota dey our country so. Holland. You were Las Vegas. Hey. You were country so for Achimota. Wow. Na USA chemo so am 58 countries so. Yanko ya ni mu Kasim yanko afia nante mpacho Ghana for so yan to mu fakra omu exercise kwa Ghana for exercise even me ko tana tia makakra obehu mbofo no pa bia na omu ko walk ni ama fan hu bibi ni bia wo mu ye ni adaje bia ye ni adaje bia ni adaje exercise Eje pa. Because the mean can say nipa no e wo say woman efifre kakra enchiw. Yeah. So efifre no every wiem na eba out o. Enti no efifre ni ti wa bibia wo mu bia no ebe ye den. Enti wo sorry an papo a wo be bo press up kakra e mema no mi tu amfuni wo be bo press up kakra na wa to tite. No akofom ye friend squatting. Enti wo ye ni 10 po a. Now they are dry and you move hot because they said I'm still holding you for my machine. No credit, Kafra. Edio. Yedasi, Cassim. Me in Shahapa, was your friend James and Watano. James, yes, a moon. Hello. Topic now when they have a call for Epic aside the world. And I did one. The why you are hospital. And all experience the beer can maybe one more baby 2 or 4. If you won't, why just I would there. And I do obey the demo if I don't know if we're bashing a bear can yak and want a more. I read the mono. Now, if you want my more fun say, I will be one funny silver. And I did there. When did you put the theory? I know you crowd that is better than say. That's a bit deep of yeah. Hey, what are Yakubu? Why you are the James? James, Yakubu. A bright Yakubu. Oko. James, so I'm a dinner is serious. Oh, there be sister. Sir, maybe I show so sad. And a walk for hospital, Hannah was over 2 hopeful. A 3 years capa. Over 2 hopeful. Wow, by no be any better for. Hello.
masa baby. Yankwe. Wow, sir, someone me can now, Obinum Tiasiano. And when you say, yeah, Madame for no Minyankuno Case, who for no ma tire now would be yes, a watching I would be before. San is something I make us. Adiano, and I am a mind, I will nipper with you. Wow, and a pianina would do an ajomu, baby, no soon. A show, and a pianino now. You wouldn't pan a casano, obey a boy. We are boys, and I want to mean that. What do you mean that? Why a passa? Oh, one hour, bravo. Ubema begina so. Anya tire no na ebe aduane na aya wo ho kyekyere bo na free ho no. Sa kwasem ye da se pa. On digestion tem. Ba ye nya no mu de ma twa akọ anya ma no so se. Adwen bonefo. Better. Ntina ye de all the time no ye no. All the time you know. First you will only acquire ya break kakra. Any fast na chire no, sala na chire no. E be san aye. Ene Musa bomodi ana na ntwe na abekunu fa bibra ha. Yo mati. Where Musa baraka de sala in advance. Yo baraka mukade ale memo tamu. Ami. No kwasem. Won fa ni na ntwe ni bi mra Max FM ha. Yo me ba ko o tari mi wa aji afati. Chiano. Na na sipa ni mo di ko. Haji afati abiro. Abira. Ono na so mpaye ya ndi mi se kumi bese ba ho otu ni na sie nya asem ketwa. Haji afati ya chiano. Haji afati chiano. Oh, aji anyame hia papa sa wo so alaji mu kaka de mayen. Se na wo se wiase no eye na eye fe na eye de. Sa pepepe. Ya da se pa mo. Asamo. Chese, ebinum afa ne serious no. Ebisu de bintijai. Ebinum se yedi agore. Asase aban. Agore o, wodidi na hye wo so na. Sister, hunye wo ho. Se daytime kra be nante kakra awia ne be boa ma wa bene anaju ne na wo ko okoi anaju awia ne ni ho ntu nante kra na still a won say anaju no ebia mi nche dem sempo natural ayi bia sunlight bia ni na wo wati ase e na wodidi mi so kra ntimi nko mirika me na mka me kiro ntimi nko jogging ne yesa ade no asen yare ye wele kwose so yare na so yare o ka me kiro enu na ma me kan na so yare na so yare bibi na na ayo ti se yare bu horuma emu owre me mu odu wole kwa fa bai Abusia ma 89.7 FM maximum in dio no asoguso awuti enne eye branda edu branda say dia na ye bie mama wona eja ya kan ya pomodin ho asem because nipa woni ahoden a obi na kan say yade atumi ma nipa opani oda ya abofra yade atumi ma wokọ aho kirem ya o yare a wo abusuam kura no ahwe yi a respect ya edi wu a wose yade ma wo no won sentimi nka obi atumi jojo ubi especially yade a ebebo na ebebo wache emubuo yade ni jese ni amwa kadem no me say obi atimi ye ubi akora ba na woti nipa so enti ye ka na je ye didiem hwe wadidiem ye titiri na adwadidie na mu ofuo ye kapu enti digest na ana akwhwe woni ba ko ka ho se wodidi anadwo na se ehye wo so a ade kye a woni obi ayaka na obu afu no so de nam mebu a ade kye na obu afu no amuna wani mu ni good mood no obi asoma wana wala mood nenye obi asoma obi aba onsra ba mu adi o ohu eni ye kasa enye enti mu ye tete so kakra na eja asela we de wo last caller ye kasa eja kwa na stela ma tiato we de wo ye last caller enche ye de bebe wi ye tam na so wi ya nsa last caller yo yenkwe mo ho tru ye right ye dase ai ade ba ko pa ma diabetes e ko soro pa ya na didi but of your hospital medical officer ene chifa ye ko diabetes to cause for pa ya na didi so that we be so min ko dito
komu kakra bi na akoye health worker idie. I'm sure say wo kan wonu beti ase of Mozeeno yemfa ne number no nyame ya adoma ai nyame ya adoma eba na ya ebehia no yemfa ne number no hadwin when yes enfant to ha no de ato enidi anadwo no wadi o enye hwe o sinye hwe enye hwe nti no ye besa akasa na je ye hwe baby a esunsun ade brodo ba ene brodo ho ebekọ akwakoto we die mo ayade ha hwatiefo ne ahwefo mo amofrefre nyina nso ye da mo ase efia no pa no nsia ye we obi kan edidim kakra ba be pie mu akasima na kakra bi na no nkoro abonaja sports park fo bi an ye bo gate na chi ya kra abo anesa a wo no mo pamo ye free studio hanom enti ye beka se nyame enhia mo papa pasa mo ne yatena aje ya kwaji ya seda didi mu a ne kwade ye bube o ye si obi nim obrempon ahyase ye news headlines nso ekọ so kama ya na wo ne yatena ya bo akọ street ni so mo am fresh street amasan afro people's parliament so ye si nyame enhia mo papa pa afen so aseda kese enkoma kivo hot pepper akusu ya wose makuhyew makonu de ahyen so ede ene fa nhede anti se bia wo ya party wo pemako ede ya manfo stew amawom manfo hyeto o spaghetti ibi macaroni se na ya mokeka no round ne tintintin nyina unya kivo hot pepper so betimi aboa pa ena wo yu bia wo ye hyetoton betimi atobi de aye ena wankasa wo yusu ofie nso a kivo hot pepper eye pa ede mawo we additive bia nim natural pepper Ghana yen aye makoya ene asa kire ni a aye ne powder eboa o mo atimi onua ne nim atimi akọ ohyew nya fe na akọtwu mako gregregregregre ebewi ache na ja aduan a wudi kranso nya ahomka ewo mu enti momode na pe kivo hot pepper wosi eye makohyew schools ahodo nyina ne restaurants ahodo nyina efie nso momode na wonsa entimi nka bi na asemda abane se Mass TV akosu ya se die ye da multi TV no so se atedene pa ya nya asem keto abomode na risk can we decoder no na 24/7 Ghana nyina betimi ahwe telenovelas sports any shows ahodo entertainment betimi anya bi ahwe pa ya anya asem keto Mass TV ye boy homra ne se sports entertainment and more Samson anope ye kamfo must buy edi ama say promotion koso branabeji Techno Camon 40 anasa Infinite Hot 50 na yema 150 Ghana cedi enche obotom umpe we na apede obetimi so abeto yen Techno Camon 40 no na wo de 49 Ghana cedi per aka ho ehwa we de abuka amunumu wa at once by force na ye de Techno smartwatch ni bi aka ho e de ama wo bra na beto refrigerator na fa 400 cedis ka ho ni ye ma wo Binaton wonum stabilizer ye mu oduri 2000 watt enfa enka ho ka wo kwakoto abonten a more than 700 Ghana cedi enso ya tesu say ehwim e de ama wo afen so no ye ka ama wo hu se wo ban so a chede bebre ene ya bo wo bo no do so po e de asi wo twen wo se bra ye showroom a wo enkran Madina Zongo Junction afen so betimi abatam community 1 Junction Mall West Hills Mall ni nyina wo enkran circle ye ni odo rice ene di enhwanimu na circle kwanso ye wo shops makoma konsia La Paz he ya ye wo start time building ni mu Samsung akaso ye wo Takrady station da Kuman Junction doko main traffic light obetimi aba ho no mo eno achi no wo bana sa wo ba toyen LG deals na ekoso ni bia ni ama 30% discount ya enya sam keto akora bomodian na bra na besra yen ade fontinten fidie no so www.mustbuy.com.gh enyen kran hanko a ye Takrady Cape Coast Brekum Sunwane Swedro Kumase ho Tamale ene regions ni capitals ni nyina mu nso no obehia Mustbuy yen showroom wo ho bomodian na bra na woni yen emedi kasubomu Diamond Diagnosis Center sanopai menkancha wo se
ɛyɛ wachi do mpe na ya wo ya honam ne tutu wo unhu adekode ha wo ana cancer say ye stomach de baabi a ekuro no ato bia ya to ne din say ye cancer bia no brane ensa ɛho yade ɛma wo oba ne bema mo pa wo wo ye bema na say wo prostate enlargement odwo so twa na ayekese pa enti wanhwe yi a ɛde wo hawo ebetimi abraw dan kwama bi enti momode na besra diagnosis center ye chiri kwan de ne nya yira kwan uba Legon Okpongro Junction yeni Legon Sports Stadium na AD enhwanimu uba ebetimi aboa yie pa ya enya sam ketwa na wo pa bibia eye natural natural way a ye de esa yade ekutia yade dia eno ane Royal Organic Clinic a ye tu ye ho edin ebo ye ho nsamrane se Organic Hills brane ye moa na wo stroke o mekire enwodwo yare sexual weakness stomach ulcer ne nyama infertility asthma yes full body detoxification na wo pese ye ma wo advice wo nuane die mu nso de a ene na kyese ba mode na bowura Royal Organic Clinic ye betimi abo pa dance man exhibition bus stop ye ne chicken man na AD enhwanimu a oba ye ne obetranse na ne wo pe ya yama wo na wo so ho etimi ato akosua green obegina mu na wo bo 7 DJ Holy one no born no matre e wa ha na nya asem ketwa ene se obo obi manager ono so koba na wakwa abehwe se de na ekoso wa ha yankopon insha na papa medin dia Abena Mozeeno akoso ya wonchia na yenko ye chese fo me nua be ma na o ka o promise me enwa no mechia no mechia ne papa ma mechia be sofo Apostle Solomon abede of late that nyame